with that. Bounce with that. Bounce with that. Bounce with that. Bounce, 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 bounce with that. Bounce with that. DJ, DJ, DJ. Sẽ nhìn lưu mây
tua. O le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Se kia Radio Samoa. Maling down a rubber band, my Samoa Malasunga ya Mount Tassi. Ole fan tungu tuai over besse le punia lava na sauya oila upenina. Joelangi de baile le fa ile rubber band in Samoa. E ba veo dainte sound valanga tu Samoa so o le joe mawat. Ole use antu le temia le ranti le radio Samoa le divang la ulia lus fulu maleondo. Minuto te neles voor me lua te loana wa fe ngile te ma mano longa pe afio dan tinga lue ya te mano lo mai fo inga lo ngai July voor me lua mo sina fa malo sino fo ile fa wa ia tanto tute ma fa va lo fili mai pe o fe ngai lo tu pa ia ma lo tu ma ban fa tan van tu por kalame ole wa li ma funga mo ia to le ding fo iva ngola wo li ya bi lo fo la tua wa Te mai alo tau soi formala mātou ni yola tātou te toi whaira I lunga pēau mangalungalo le nei a wauli o le asuru le asu moa o le masina lo na fitu o le nei fo I tau sanga sau mali le wale manu lulantou pa wale mea tātou o le tau si o lo soi formala lo ina I le vain tau le nei o le tau manu lo mi sei fo I le prasi so o mai o timunga I nisi o pi tonu o New Zealand wa tanto ye le divang ola woli fa malu malu mai winga o le tangi fa fantu o le tanto ofisa e fa malu antu le telinga ya te tie pe le hele to ma tanga mai le town le la si le be foi stimulate ma antu le tanto ma tanga le to ona o fonga mo po se manu si le link to la e fa e le fiafiana nei ma lo le on sa e malu foi le tanga ta ile pa ia ma le malu le tanto tro O le vea sumo mo fo le ringi o tuk wanga wa o ngā le whanau I o te lo fo I dawa koma ma mano no mai ai e nisi o tau wa mātua ia wa la vole wa inga leo na ia tātou walo ma whanau Io e awale vea ma le malulu ma mea o le a ele alu I fafo ma le whani o le ngā nā le ufu ma whanwhana e ma whai eona e tutu lai e ma ia ngā I fafo le whani ave nei tamite wha sa vali ave ngā I o I le paka Io e ave kulei le swingi Ya ma ave kiki le polo I fafu. Le ise mea la tantou fefe ma tantou la lafi le manulu. O le manulu wa ia sa tau sanga uma. Ya o no so I fo manolo ina, ya ma le manosi o lo tino. O le mea nai pule ai oi. Awa ele tulai. Ya ma ele halu I fafu le fale te le mana vaina le manei o le okseni. Ya ma se e fa longo le tangi o manu fele le. O lo fa amna tumai ante. Oi ba. Ya wa le te mei no ia tantou fuala. Ne ila no le tanto por galampe ya fa tala fantu o una pa ya le tua allo fa le malu e so se fanta fa to ngala va le tua malo no filingal ma no le totalo malo fo ile on sa e o talo si ya o le dai maruia ya tanto uma tamama tida ma tua pa anga ma sani le tanto wala leo ya o mai o lua o mai o le divango le so ya manulu ki oso lungo le pasi oso lungo le train vidi ka meki va ko fa ki oi ave oi faisa malu taiau ave oi se faisa tau singo le wo ya a le ona ngafo fa ye ki a ngangi a ora va ko ka meki va ko so me ko e va pe ngar fingo le meka ko e le va pe kausi wa ola ma mawala ma no si ma mawala manguia o nga fa ka le mai le ya tu lua ma tua o ile ai se me va pe na Fai toli o ko man ko foi ali io o le so peile so kai au ya o dinga lo melto I male lo mtu ya o me tu puila no ni ele va pe foi ya la foi ya leva yes ya e ngai ki ko ke si la fia ya le tan sanga to I male lo mtu ya nga o singa me fai ba fu fuanga o singa me nga le si fai ko le fa la ya singa me avisa mo ya ma me o mo fa pena
Ja, lelijk. Ai si fan tal fan tu le vainga le ma tu me le ia wa uli wa tilo. Ya to tele le manu le tu o fi tai tunga wa ia nga wenga fo. E me se dinga ma wi e pe ona finga ye mo to le ni to le sanga le balo silo do. Ya ma tu wa na in tan tu wa lo ma fa na. E le ia le fa ma siaki. Vili ye po ana tu me le fa le fa. Pe afa pe ona no fo na to me til fa. E le tu la fo no ni sila se fulu fa tau sanga nga I lunga le mātu tu o tamaiti e mawhiona wa I e le stamatiti. Tū nga tātou sa moa ia e le asa se whaiva ma se mau. O lono winga e te lele awanoa e ono a whai nā tuai e ala soi fu o whana. Ia pe a whapele na o le sfulu fa tau sanga nei wa ia tātou whana witi I lano I fulu sfulu fa tau sanga. Ai o le tūla whanolda tono le rei e turu. Tauna sfulu fa tau sanga le tamititi. Matua le tono le ainga na te vai ana I ona tei awanga ia tu matua e sa ili fo le manuia tu tonu o nei tro ya va jana vantu ia kasiano le dia wo ia langa te leo ni te saulo male ainga le mafutu mai dai Mount Wellington ma lo fa te le fa just mai le divanga le wo le tutua ale radio Samoa I le dia solua alia pa male ainga I Sacramento California o lea ua te ala titile a fole o le wa afoli mai na ia tautou ia ma lo le fio le faiva au nanga le mahanga Drive Field Rubber Limited ma lo to ia junior mo lima le lanto o fainga wenga Sam Tufunga mai le nanga le Artwork New Zealand o lanto ia le topina ina ia mo meo failonga fo ia mo auta alo New Zealand e afia to male o le peleki ia o le Black Ferns ia ma au umalava ta alo New Zealand Jalavanti Australia tele lo ponga fi Australia nai mau paulo ia le uso ia tau sanga fanga io ele umana tongia antail and itala fi New Zealand uso lanti Australia e Brisbane van Jalavanti Jan Junior a fu muamale ainga I Makulanta Robertson ma lo le favor no mane likipao wa le skula ki er watu ona rule skei fa fo mai na fa mai na o tara le fa sanga I male McDonald e ke ina mai se ko ma o pe se tu le fa mai na ele o se fo ma e pa wanga skula ki e wanga mga ia se ke mina ka mai ya fa ma lo tu fo so ya molipola laus ma lo le fa yo le faiva e ola le ai McDonald e ola foi le ai McDonald la tu ia le nei tau ai e tele vaenga I pe ona uta uela sonafi o le wa come into effect I le so e peila ona ia ile afa voi le o la usanga tupi le ana masadi ona mo mai le malo e ave tu tono la te nga tupi o le kiwi saver amatan tu ile so ia na wa fa pa wina mai le tulanga le sai ia na wa fa pa wina ila io ia pulena o pe ko fa anu lunga la usa nga sele o ko ka so I fuanga le wi tanto le ni vai ta elena pa down swinga le wa amantile so e man to vele no ta wa nafi ia ni si va nga ta we ona tanto silofia e pe ona ia fo ia le tanto livi fo le lo mantua le ia lanto pepe fo ia ele ngantile e man si va nga na pe ona ta wa ia le tulanga le ACC o le fo ia le ACT e lunga payment o le afa pele ona mo I lanto o lo o a fia pe ma fa mrualia ini maruanga ona oni fa le lave ya sale ma fo wida tono le ni tono New Zealand fa wa le fa talo fa tidai pa kuranga tidai ya sulu mantamua mala ainga filisi fanta ya ba before ya Solomon tai rao o le ma to bai dai Hamilton ma lo ali le sui fu monwia male lange mai le la mua o mantai le to tele lanto o ta no le tono o peleki o fai mo le vensne o le ta no le peleki ma forani o le test mo le dale a New Zealand ia pole o peleki la no fai ya onga ya Scott Robertson ia o le na mo to win le vensne se vai tini o mai on fa la wi lo mai le o peleki ia le to e ave se ai o le alo le tanto tro le sunga ya Wallace City ona o se manuanga ia e pe o de yelo na manuanga ilo na tuli le na fa yelo na tonga ia o le New Zealand fia nafi o le fona fa ilo mai wa ave se mai Malaysia li isla sa Filipilia e ave ma prop ale awole o peleki le li o Tamati Williams ia le ala wa sui ia le tasilo prop mai le amalo si le Crusaders alona wi
ya si whakarakali ki vai aso ni te fo to ye ma sei swinga e ono tula mai ele awale olo peleki ya ole tulanga nai pe ole yai ele sam yetu e pi ke ila ka longa voi le ki vai ngula wa ka o mai o mai ka longa ye po test e pe ole sam yetu ele ngantele ole peleki ya ole amasi mai ele au faran ya ole talonga le tanto manu samo ole fa ya ile aso se fulu marvan ole ni masino you like lona winga e vai aso sa ole aso raile ile vai aso lona tonu le ole masina o you like ya ole tari mano e tanto ni au kilani ile malanga mai ele tanto au ya po le fitau ye ole manu sa mo male masi mai ele au malosi asikotilani ya wa fo ia lana ta longa fa va malo ile na tang na tongo fie tanto tickets yo nga ilungo le ai ticket na mo wai tanto pepa mantamat tongo fi ile konga kele ile kupenga avela usanga sa nga voi le fa la vela Avala tinha repeti mai lanta mai quindi selani eri chen ya malo ali fa yo le faiva tila langa ai o tahu malainga de yo vaenga ma to male ma futa mai le vaenga la womi malo le on sai malo le tawanta ole ala vaule ngatai fale Taile la vaile taifana tautai ai la vasauma afe Ole
Vinga le fianga o sale I moa lo tele ka ya lo tu al fal tolu mo nga utala le mo to is fulu mo riva mi jon tala le July tasi tanto tali ai fo o tau fa mo lui le jesi lan moana o le fianga ya le o pepe tala I len ya e wi na le to tele ni su le o fu lan moana fu le mai le la kapi to tono le o pe ki ai o lo to tele pe o ya ya tanto tali pe le vango la o li po le se tulang o ia e le tu mo nga le DJ Cell e le kanto le ti au marketing wa la va le long pu i lo to pa ia mo lo to mo ban ile la tu ia male la tu au nanga fo ya wa la le tu no lo to pa ia mo lo to ma lo le nganto tono New Zealand ya va pe fo ilo tanto fa sino banga I Samoa e tulanga tau o loa te tongi nei New Zealand. Ia pe te tongi mai so se te no la ai piki lo ainga I Samoa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngau si te tono New Zealand, wha a pese tino fōa le potumalo o lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, 5 ovalu selau, lua, 5 Whaasilsilanga tā ua. O tau nui whanua o loa whau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa a lo o fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand Store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. A le malai valele. Eveni Pacific New Zealand Store, a fio mai loa Samoa. Ao tātou wholau I teimi whainga o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso soani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teimi nei o loo maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tala I le vaiaso. Ma tau te wheso soani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you, o valu se lau lua fitu, wha iwa ono valu. O valu se lau lua fitu, wha iwa ono valu. Po le tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Lui tau mo le aso. Pe a whea ngai I tātou malangona o le whaeaina. When we face a sense of being exalted, ruta o lona mata upu e wha, a o lona foi upu e se fulu ma le wha. Ua whai mai whawhine I a Naomi. Whawhetai I le alii ina ua foa I atu I a te oe I le nei aso.
se tasi e aunga iai lou ainga. Ia vi ia lona ingoa i Israelu. Na whea ngai le neitina o Naomi ma mea o ona o le olanga. Na o i Moapi o le fiaola manuia ina wa te tele le ongi. Ae taunu u. Ae feoti ai lona to o lua o Elimeleka malana whanau o maalona makiliona. Toe fo i loa i lona no umoni. Sa le mautonu Naomi i le mea o le awhai. Ua whinau maruta. Na ia la ngona ai, la ngona mao aluma. A sense of regret. Ai toe fo i mai i petele ema lona a inga moni. Ai whea ngai ma upu whai a tangata. A sense of rejection. A ua ia tautino. Wa mafua le o ona o lona o langa. Ona ua alu ese ma lona atua. Ua ia toe tautino. Ua toe fo i mai. Se i tāpua i alo nātua. Ma toe tāpua i lo nātua. Ma whaatua tua i lo nātua. Ua va ai Naomi. I le loloto a awa lofa o le atua. Ua ave i le atua ona mawhatianga. Ua ave le atua le o ona. Pei o le winga o le ingoa mara. Ua toe ave i le atua, ia toe maua mai le winga o lona ingoa, o le mata ngofie. Ua tali mai le atua. Ua lofangia e le atua, Naomi. Ua no nofo le teine Moapi o Ruta, ma le tamaloa mau oa e ngoa i a poasa. Whanau le tama whaingoa ia o peta. O peta whanau Yese. Yese whanau Tavita. Tavita lea. Le ngafa tau tupu na whanau mai ai Yesu le whaola o le lalolangi. E tele taimi, tātou te whea ngai ai, ma mea o ona o le olanga. Ona tātou mao luma lea. Ma tātou la ngona ina wa te ena i tātou. Ai to tonu o ia mawhatianga. Ia e loa ona nofo file mo. Ma toe foi i loa tua. Naomi faced a sense of regret in her life. She faced a sense of rejection from her own family. But she patiently waited for God's time in her life. Her endurance lifted her spirit and was exalted by God. Ile nei fo yaso. A o whea ngai tātou ma wheau ma ngāruenga. Ai a pe a sei e ono sai tasi ia. Ma ave i le atua lou mao aloma. Ai a pe a sei e ono sai tasi ia. Ma ave i le atua lou te ena. Ai a pe a sei e ono sai ia i le nei aso. Ma toe foi i lou atua. O ina e whaarea ina ai oe i le nei aso. Tātou te tālo. Le atua alo whae. Lilingi mai au whaamanuianga, i whaasaunga lau le itio, ma lau televise whaasalalau i le nei aso. Whaamanuia alii ma tama itai o le ofisa ma le au whainga luenga. Whamanuia le mai moa whaafofonga sila a lou atu nuu i le nei aso.
Lilingi mai au whaamanuianga i le ala usu o tangata i whi au ma ngā ruenga ua totofi ai i le nei aso. Lea tu ai, a o maia i mātou, a o ina whaaya ina i mātou, ia mātou i loa o na loto whawhetai, ma loto māua lalo, ma mātou o wifo i lalo, o i mātou o tangata angasala. Manuia le nei aso i whiau ma ngā ruenga. Lou lava suafa Yesu wa mātou te tālo atua i nei. Amen. Ele meleka le tangata Tamanei wa whai awa Ia ruta maorepa Na lato mana fofa atasi Ile se fulu o tausanga Malili ulo anai tama O repa watoe malanga A onai upumei a ruta ile alofa Whaai noa o mara Ua o ona me wa whai ele O na le malo si uma Na ia ule te mau aina Te alua i solo malo umimita A ua whaafo i mai e Eova O sau nei male mativa A wale taua o Naomi Tinga ina o le tua e pule I mea na te foa ina O le mea te alu I ai O te alu foa I ai O le mea te alu foa te fia
malina o le vipese le maa tūlua le rivaingo le aoli ma le vese ia ruta manao mina ua e si la fia e mo tātou loa le tala e pio na toe la waina. Ia mau mai ale whamadatu mo I tātou le sunga I le whaiwhi au ia Reverend Etisone ngawhai le reifo I vaingo le aoli. Ala te mo sona whaapoponga I le teimi ma sani la soa tai au. E le tautua whaau au le dei le radio sa mo tasi lima I utolu a mo a veinti toi amantai le tasi. Le vangonga koea. Jalamantu I nai e Kansas City, Utah, Amerika ia Agnes Maranatha before. Ia lofa mai saia tu loma male ainga fili lei tuala. Male ainga le mau tumai dai Brisbane, Australia. Malo le fa malo losi. Talo si yolo o maruio na o tu uma I le lofa malanga lei. O le tapa au sili. Lunga telefonu telai talonga langa na Peritania. Pe a dalatas. Ama wala ko kogi vai aso kai kasi ma eka ngai la fumai ka fa ama vai songi aku songi mai ma essay bye bye ako le masinga au o e Teresa wa ese love vibe movie le kai po ai le kai kai I am reply mai ile leva ole ko wanga le good nights mo a e winga ngai me kinga ma yo lo fai ai ko e fo I mai ngai ma mu elele Faingaka Ue mama wakulava Uki walelela Aluloa Aise Wasili ailo kalinga Lekama fukanga Uke ofo Ilole alofa Iyo maka Amai kai me kele if you're right Ole mafua anga kongule likeli sanga musukele ai Posta ko story nga ulo maka ekele feel like Find my nga ke PCI over ai kusunga nga ke online Eh kai fai nga ka Ue mama wakulava Okay walelela Aluloa Wasili ailo kalinga le kama fukanga oke ofo inole alofa iyo maka Kelisa Ofenga yelo mafaufa Kefaya kuanga yesa ufisa O levanga ulele yako kakfafsanga Yesi ekala mosa o mayako la mele kupu ile vale Yo sisi o kele ke ya ka kala sa o mai lolo fifa kali ya kwa kele ya ngomai o ma kula o lo fa o ma lo si o ma kula o life o o wilonge e kele le kai fainga ka wale fama ngilava o ke wale fa soy fuwa I say, wasili ailo kalinga le kama fukanga oke ofo ilole alofa iyo maka I say, wasili ailo kalinga le kama fukanga oke ofo ilole alofa iyo maka In this update,
An upgraded Wellington Wharf will be reused to accommodate two larger Cook Strait ferries, not yet commissioned, but due in 2029. Port stakeholders have agreed an infrastructure plan, including new wharves in Picton and strengthening the terminal in the capital used by Inter-Islanders Aratiri. Minister for Rail Winston Peters says it's the right decision to reuse existing wharves in Picton and Wellington. Well, they've always had seismic problems in Wellington, and I'm very confident we can get on top of that with the changes and be ready for passengers in 2029. A desire to expand a fast-track pathway for specialist overseas doctors to be registered here as concerns are raised about issues retaining them. Since launching in November for graduates in certain fields from the UK, Ireland and Australia, 11 doctors have arrived this way. Medical Council Chair Rachel Love says they would like to broaden the criteria to more countries and specialties. She says we also need to stay ahead of other countries who are replicating our pathway. That they can come and be settled into our environment. And really importantly, we need to make sure that it's not just about getting more doctors, we need them to stay. Auckland Council says resource consent conditions for a new Auckland IKEA are about getting things right. The stores are required to consult with local iwi about erosion, sediment control measures, stormwater treatment, planting and other design aspects. The government's been highly critical and says it's considering legislating to remove such provisions in future. But the council says until then they must follow the law. And the Finance Minister says the government is doing its best to ensure councils spend on the right things. Nicola Willis is critical of Wellington City Council approving an average 12% rates rise. She says councillors need to be disciplined. She's hinting there'll be legislation to refocus councils. That's news. In sport, a weighty Super Rugby campaign for Moana Pacifica has been put in the rearview mirror by Ardie Savea ahead of his 10th season of international rugby. The All Blacks vice-captain easily claimed the Super Rugby MVP title in his first campaign with Moana. Savea says after a huge season, a break has him raring to go for the French series. Feeling good, feeling fresh, feeling good. Spent some time with the family. So yeah, personally it's been good to come in and get stuck into it. Believe Liam Lawson is finally overcoming a mental block in Formula One. The Racing Bulls driver finished a career-best 6th in Austria, having struggled for form after being dropped by Red Bull. Motorsport expert Bob McMurray says Lawson's carried those disappointments with him. Talo fa Samoa, wa ule nei o kasu tialu, a wale sui ale ngila ula ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a.
William vai joy fo tanto polkala me fanga solo ile tutua mala odanga le radio Samoa tasilima eva tolu a mo le dasa ifa funga e se fa poponga o tanto tala eva fanua e matala italonga ile diva ngola woli hil ngana period tania la to e udantu e lentu la e ono le fefia na ni se siona fa poponga e mo tibing fifila ngola fa tasimele fionga ya le pepe o le wasa o mailo na la e ya o la wa umana to hantu te tala alona la ai ele yo mai le aso ta longa il vai aso so fa talvantu lo fionga le pepe ma no fe fiva ma lo folo sei mai nga wenga e se lo la le u fa funga lo wow ya fa felo ya tu la fa fetolenga fonga mo ya vai ane foi le tapo inga sa mo ya fe nga ye foi ma fe au mtiu te tonu au kilani nei ya me se foi la to lo ma futa mai lunga le penga te fai langi ya na ole tarsanga vai lava fonga moala na le musmusu mai titi ama matiso ia e nei tangata e na mal mata ofisa fa mai po ile le stala il palo ta fa mai o lausunga na e fai io mai ya pe pa na te pasa o fa lau fasa la nga mo le se ofisa le stala il palo tal mata ofisa alo fa le lo bese nga le nga na fa fonga nei tangata na le pepe ai le sa vaina vai a kofkanga fie kapal lima surkala e o qual verso fo wala varka ko vale le foka ki o isa mo mo fe kapalot ma lo fe viva ma lo le tawata o va pe wi un tofe lo lo il tangata na titia ai o le na ko isa wa nga ila longa points foi le e mo ki ngo nga fa so kakanga o teisu e wile ya ma lo nga we ma lo fe si pisi o la o nga le pe ele amatanga fo le ringa si de fo e pe o tanto ye ya o tu langa le tau al tato ti a marketing mo lato fo yo lo nga solo me fa ya lato fa tau le bluebird ya o le wa mata lavana na tau ma wa tuto te lo lato ya wa matanga lu ngai Samoa ya le fa to ala to lo tato tau ya o le la pe wa nga solo mai foi ya e faunga ya le tatou tautua tutongi ai nei ya o loa u mapo o kalo fai bluebird ya ona kiriva le Samoa ya pefe no fai ato le sa suma fai sunga fai au ya awa pau John Pass ia ya o le ngalwenga le sunga fai ngainga ya o le ua fa u matu i le tongina ya ona wa famai al fai au tau vave foi le o la uli le Samoa tu wai faunga i no le yo ya ale ala u mato ai malia ato tolo na loto e saua male oka to lau papa e o fa malama o fai to me u malapa ya le am fen so sonia tu tia ya ma fa lau fi sunga fi au lau mautino al watu Samoa o lau watu mama ya va nga u mal fale le na oka matongi atu ne New Zealand ia wa ato apa ato ma mato lunga o fale ya ale si me tauna fa tu anto sunga fa fa tamu fa ina fa ma lo silo na fa to tua ya ma tamu fa fa le inu mana fala ina ia sa lo toilo na langona ya wa na wata ti anto to a ma fa na ia fa mo ya le iyo ele ia se fa le tono ya o ka uma ia tutongi ne ya mato ya la fo wa mai uma le lisi o me mana mia Pawalan mer bluebird la faina le anga ilava matong makiliva lo kiliva lo le ora i Samoa ya ele to ia la se fa nga voi le tau sa o se fa peosis ya fa o vai fota tu tangsima fa o vai fota tu apavali ya o le awal watu sa o ia la fa ingo me mana mia mo ngalwenga ya o nisi fo yo le fo to fo ia tu le sitinan saul tayau ya tutongi ya le okol la to ngalwenga lo fai nai ai sale luai falalili ya masalo la so ata ya o la fa pe fo ona kidivai ya le la to okamal bluebird ya u fa fai ngo fie la va ya me uma ona le pasao ina for time ya ai mi se fo ya le fodinga tausa fia o tia matiso ile fa sanga i fo ma le mamalu la tunu pa ngai mai ya ma fai ona tali uma fesili uma ia Malaysia vai nga e fo ia tu bom tu afia ia na no atu afer KFC fa ta KFC to me moli me fa time man mato office
Ano fa te o te lo me na nei le fiaru ese ia le uso ia taiso mai na. Ia wai tinga nei lo na wa fia fu nga singa solitude. Ia fa mo fu ia tanto fala au piniki fala au lan moana mtulanga umpa mele se me ia na fu so i fala le le fionga ia pestala pep. Ia ua tele lano nei fala ua te ta ua mai o le tau confuse ato au tama fa mai na lan pai pai ale maware ale lava ya to nai mawalan moana mal ia o nisi fa manatu fo yo le tatu tau tua ia pe lore la to o le nga ia tu sa mo o lo nga I me fala to sim cards ia a mol silfia ia le pa me ona le starlight male click x pe anga e mai faila sim card me se la to le sa ni te foi fontanga ale worship center ya fontanga masalole kale sia metisi ya mai la to lo le stala isamo mantua ai lo to mo sim card nei te le to popole ai te la to faisa fa ola se sim card isamo fai foi ana fa ta watu mal pando ma fai ona ta pa tu nei ya fai foi ona la foto se le ni le numero na tel mo isamo fa fai ngo fie uma te le to ta pole foi ai lo felwa isamo ia wale over felwa isamo telefone lo fatalo fa yo telefone lo sutala le te fatalo fa lima tala ta tu isamo Kusa wa kuma lima ka la fa mai choli se ngiu sila ia ki langi de ke sa wai po se ngiu sila wedding kong que le fore me mo fo lima ka la e ko folo me mer kukui ko ale o pepe so le ka fiolai ia tala masani va to le levanga lu so se venga le di makala ale la unga la sa sa lu mai ai no ngai ke lo nga mako ka fai kangi ko ile au mo po ia di ling yang e famu ya ele lo ele ai se fa ko fa ma le vale le ai se lu nga sa wa mai la pusa mo sa mo ia so ia o mea e maua I sa moa ngi vai ka ura pe ia masai vai la to lo fo ye e la fo ia fa tau ia wa fo le tau singa fo yo o fontanga ia o nai faingo fiana tongi sa ole talo fa voucher nga I sa moa nai fainga tongi aliki pa vona tongi Frankis pa na tongi Famajo ia tele lava fo ia fa lo saina I polo musavai na em fai ona la fo ile voucher ai foto ainga e fai ele fatau ia o le fo tu man tau tu tato Pacific 40 mo ila to lo la fo la tu talo fa voucher e mantua e ile text la e alu il tangata la e alu fatau ia e for confirmation na la tu le email a te ole mo text ia na lo tango screenshot le confirmation na la tu le email Yo na avele tangata lai o alu fa ali faloloa. Fa fai ngo fien fai la to fa tau sa mo. Ma na ia ele ia le mo le mau fu le wa ali ai se mo mau le pe. E lo no winga fa pe fo ikelo. Pe mai se ngu mele ka sa la ngangu mele nga va ko mo mo ile stalo va va. Ya. O tu langa la va tam fai pa fai ngo fie ia le so ani mo na ia inga sa mo. Ya me se foi le tongi no pilio vai. Ia male pilon moli ia le fa so tai mel tato numero masani o lu atasi lima ono to lu fa ia so ania to foi nisio to tu o lo fati no to tato office ai mangele ia ai le se office tongien pepa malanga ele se office foi le starlight parut pe o pasar longa fonga muore o lo fa temine male tu mai al mato office e ni mato tu pe mawai ana tinga ina fa no longo ia I story fo ia la uri o me starlight parut Paulo vere ka ma salo ale ko fa longo ko le fa pe le malolo mo le pe su a ko nga ia mo me o pepa fa nga uma pepa maliu ko office ia mau foi ma pepa foi o ngali te ata we se su fa le to Ma lole fonga le dia o le usho ka la pepe tau le mo ia le fenga ia mo tu tu no le tanto tu ia tanto tala no ile ta longa le va so asa la ngale ko ver o ngai fe kau ile le lang mo lonai ia to no le mena na pisi le o fionga le va so vai a tu la volta longo la so dulor vai a solia ia
Ia, e sili alto e whai o lua mea matiso le na whai. Ia. Na lata matatalonga. Ia, pūroroli afu ia se o lesi aso. Pato a fisili pena mai. Ia, waina le ti ngai fo le uru. O leo matoa mautinoa. Manu malo le au New South Wales Blues. Talonga vai aso le. O se me bi tosili na matanga o stanga tasali taia sa holiday ya sa toi malo ile a. O le vaenga tonua na le tau fai atu alo no winga. Wa tili na tele ai mate malo ai. O le au mai o tangata o laua le to whaunga ina se vai to whatalo lo no winga. Wa matua le ia ni so to e li e piki me e li tau fau e tani. Man tua fui o e le fuaka ke le i fu o le ut. E fuaka voi le malo si akimu. E susu ala e moko le uru le. Pau me le tau mawau fau ala in tau to e au mai ia pari. Ia. O le tama voi le vai, o e ale o lata na ili taia. Tu wai lunga le pu e lunga le uru. Sao ko kongra ka mo wash. O longo wina. E afu ko. Ai po le afu tulanga wai. Ia me sili le o sao me kongra skamiki o le Broncos. Ia tono ina. Le la maka ko ka mo lo trao. E le ia ko se mingu ke ai ko mai ko o le a nga se ka longa le. Ia. Ya, nau fia tau tama wash wa le walo to ia yo la walu le uni el matu tama le fangata ia la tina tau tama le tau sangan tene. Ya la tu ia tonu nato o Malaysia wali vai awane to ia se vano la titina. Ya, talu si ia ali awana umane nei swing o to au no we. Ele o suian matu wa. Iyo. La va ya to ta sui mai lava tau tama ta alu. Ya, ai Olo iet fatu tuanga sia matu coach. Ya, ola silia tulan tele aye ta alolanga le foi home game matu. O e matoi ta pena le ni fango vai. Ya mani solo, ya fa mafana yo to loto moto nganga le venso aso. Ya ka ko kana ko ye de songa fu pa ka tanto go lia no ja ka la be. Nana ya. Ya va viviri mai. Va viviri mai fata po kalami o ba te lo ala solulu ya. No winga fiu te vilia tu e fatu ata felo ai lesi vai aso. Sini ele kolo ko e fai lesi kananga kausa nga fo. Ya ai faftai tele mola no ne yoli. Tai. Ya, manu ya voia fuanga fanga solo tur ne aso. Ya, mole tfuelo fanga ipanga umal tatu company. Tai. La to lango foi. Ya warta singo nai ai ngai Samoa le ngata tau tatu titi sa le matato ClickX. Ya, me se fue tato tia marketing. Ya, vale. Tato Pacific 40. Ya, ai faftai mon mato av nol neaso. Ya, maar we laten zien au toile jonga ya la pepe tala lenele li pule le tau la udanga le DJ Sal. E mal ti au marketing a olo o fainga luenga la tumba. Ele fale tua ya fa lute lene. E o le tau la udanga na le talo fa vancha. E kile ala ankala. Ka siarka la fa lute mi ngoi kano fa so ya le au pepe. Faasilsilanga tāua. O taunui whanua o lo faumo le tātou whaleoloa o le e Veni Pacific New Zealand i au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e mauki ngā fo i lava le vinga o papa i songa a lo o fau. So mai i le e Veni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga i le stonai. Se fulu i le taia wanga i le ono i le fiafi. Tu atusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga i tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse i le shopping centre. A le mala e valele. E Veni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. Whafonga mai atina matama ita i tutoa. Mamalo losi o le Pasifika. Wala tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma. Wa whaia mo a inga. Matangata lautele. Ae petai. Tu salava pe tutoa mamalo losi tina matama ita. E la tau te mo mia lava. Una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua fast full 5. I le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu i le aso. E lavea ina ai o tou moa tai au.
Po silia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maafa amanantou I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa le tai au I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa le tai au I le tasi le awauli. Awhi o ne loa I le lua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane I le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials, wasilia ma le luasful tausanga o lana tautua. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaluenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa I le olua tasi fa, fitu lua selau. Po le olua o, fa lima tasi. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Longa la fio la inga felela malisi. A fio fakama fio pleskenya fasilianga. A fio longa wakau. Rarka I paia la inga malisi la kafa fia. Malisi sawia. Longo fa atutu ila le fa fofonga anga se ifa ila utala. Le a umale ne inata uta uata nule amatanga. E ilunga ole samira elo toloto ile taulanga. Ofele la malisi muliva ile a olona suafa. Leti otalae awane ie la maile se. Ine ie fa apea ua o fayo setala sese. A e fia talitonu a fio mai mo a masila sila. E angile sabili e aonga I fele la watoya inina. E se whakamahaliena o leuso ia fiu mua auma vivi inga o le Kolisio San Antonio Josefo ia e misefo ia o ngā malisi. Ia e pe o nei eile sauri atu e whaamanatu lo na fitu lima tausanga o le Kolisio San Antonio Josefo talu o na whaamaina I tutonu o le tātu o turu I Samoa. Ia e le tau whaamatalaina I ala tōtele o taitai o le tātu o turu I la tau afu le tautua ia Samoa. Ia na whaafailele mai tutonu ia o ngā le malisi. Ia ma se e atuai le Kolisio San Antonio Josefo I loto pā se e atuai I ala fua. I le nei la vaenga o lea o li whiwhilenga o lewa maua lea vanoa e talanoa atuai. Se tasi foi ia o tamatuai ala mafutanga le 4SJC vanu mauso le vtalenga ia tumo'u Henry Pio Soangia ia awai ia le whaamanatu mo le whaamoe ia po le wakafoni o lo o whaamaupopoina le 4SJC vanu mauso mo le whaamanatuina le fitu lima tausanga whaatunuina le Barry Curtis Park I le whaeunga o le reia yes. Talavangelo talenga tumo malo le soifua ma le langi malo le au solo malo le fa malo si mai ngā ruenga o le so. Ia I le nganga o le whaalo tele lava e lau talainga funga mua e whaielo mato whatau wa e whai mafunga moli fo I le fionga I le Prestene le fionga I a Tuala whai malo Alan Stowers ia o Prestene fo I tai kotasi o le mafutanga ne wa usa lau mafutanga I Wellington e stalenga ia tui vai ti ia o le motu fo I sae fo I le talenga ia unia ia hape fo ia au se taria wo o ti ele tala inga le 4SAC 88 mauso ia I lau whafongana sa mo le whatonu fo I malipulenga a mai se le mamalo lau whengaluenga a le tato le tio ia o taimia nei seu manu sia sa e whaalongo mea mātou a e langona lo le fia feola ma le fia whailo fo I papea tau a papatu
ia ele ngalo le fatalo fa le tautua matangofie ia lau fainga lenga pa ia le atua lo fatuna paulia so se no foanga la or ke lope mo me fa silanga ia sa moyo na tulanga farupe ia talo fatalo falava ia o fatau va nei fai masuyo le 4SSC 88 valvalu mauso malisi ia ele tau mafainga fo ia se me alofa fa pe ia e sau no ia ima tala e se umanu le fitus fulma lima tau sanga o le kolisa sangata Iosefo sa whawhailelina mo iei tātou whapewhai lau talainga whungumua malota utua. Malo, ua vai seu ngā un tātou walawala ai au tumo, ia o nao nisi fuanga ainga, ia wa tātou po whiala mawhea tātou teanga iei. Ia e mua lava ia le ainga, e peo le ngangana o le mautanga lea le fua SJC valwala mauso, ia misa le spili malis e mua lava ia le ainga, ia e peo le tai mua i le ainga pa ia au tumo. Ioi, e sa ore lei lava seu manu, ia o le nei mafutanga fo ua lau sila fia o mai alo matama whanau tama toi al maris. Po fea lawe te sola iai e su e atua o e maua. Ia o le ua mai male aina fo i waikato nei. Ia ai o tuala pen silver fo ia la fionga le malu ia male fionga fo le alo ia ngal man. Ia oi fo vi oi fa pe mai le ai te le vanoa. Ia o sa lo wala au e fa ngala vanoa nei ia la ngona lava fa tau va fo whatever ele to e fai ni me sa tato masania ia ol valawina e fa tau le wa no el ne si mo matu mai fo tau fai no sina fai lo tu la va sa mo le mafu anga fo ne fa mo te msalo wa alu vai aso ia me la fo vai aso fonga mo e fonga ina so tato atu ia fa to una lava tato komiti ngalo ia tau lava no mai to fa leo ma to fa manatu on nei la stona nei le la fata no ina fa mo dele ya sang no ia la tlenga tumo ya la manto ai Julianto ya wala vale tanto fa mo o toe o na yaso ya o fa tanto no ina le lo fole tu ia fa sta tele la mo la mo matu no sa mo ina nei FCD po ai le maftanga na sin toi fa manatu lava o leva telena o matunga lu e se humano ia ela langa fo i beta mo fai tu fa ta si leva ngal ainga maris ia awala wala tau tu ina ole a onga i Samoa le onga le malisi mulvai ia fa ta si fo i mal tanga to Iosefo i alfua le fetus fu dem neon tau sanga ia tau sanga u mala le maftanga lava nei patino lava ile 4SSC 88 waron mauso e lava skoro sipi fa pitoa lava se humano ma Samoa lo fa fonga mai e se fulu afeta la e ave tono le onga po o se foi no mela foi fa pena e tono ia onga alo mo fa na wala fa maneinga le ta mo fa tai fa pela o logo fio mai malau lango mai le asa tona il fa mo a o fo foina ia o lo saule na ta to te soso ani ia lo matama fa na o Samoa ia la fa maneinga foi le tulanga ele ngata ile asa man o mo ftanga for nei le masani lava ona faia le fa mo fo na mo nai matu ai mapu fanga lili le fai me alo fai fo il fai ungol tausanga ia tau la mo al matunga lunga fai e fai fe au mo fai tapenanga ai o sa mo lava le fo e le vai nga lava le o matu fa la wilo matu te fia fafta ia pa anga ila to sa vali mai male 4STC 88 valu mauso mai le amatanga la o tau mo fai ngonemia ia le maftanga vele la fiunga ia le tama fo ia fata se tulo ia le fiunga fo ia sal Preston o Preston e tai tasi uma lava o onga tai tasi masalo le o malo lo ni si o Preston ono le level fo ia ngai tua le tala le tau famtal ai o me uma lava sa nga lu malango lango i ngai 4SSC 88 valwal mauso o atatu nga luenga fai fata sina o lo tau tala pea mamanu ia i Samoa e o mai lava le aso nei o le fuanga la le o ele fatatia sa vali molo so fu malo loin a pete manatu se o manu po se me se furuta o sanga o tato asa fa mede o le size 2 Madira. O mea uma o tau mafutanga i o pia oka tu lau lava le ngutu maleafi le ua manatu le ai ua tatou matutua fo'i e lē mafai ona inu a tatou fuala'au le ua i le taimi nei fa'atasi ma mea lololo sa fai e taligasua ma tatou fiafia ina aso le lau sui o manatu fa'atāua le soifua maloloina
ia ua fai foi ma le fefe me o ma le tino puta ia le la we ele tato fa mo le savali mo lo so I fo maloloina fai me alo fai to tongi lo savali na mo oe ia ai manu ia sa mo ia lo mata ma fa na o lumana I le skolsi pile na o taua ia fata se ma se me alo fa fo ia a wale sangato Josefo le I le fetus ful lima tausanga talu ona tau tua I alo mata ma fa na o sa mo ia pe ona I vaenga ia se manu mo le asotona ai fa manatu mai pe se me o misi atu fa mun mo Malo va ia a tonu la usira fie ni si ele don fanga tonu le a matai le tanto savat ia a tonu foi ia le dai mo sina vai vela ia pola foi sina fa malo stino mo le ma au malanga ia tole pa ia malo le tanto tulu a mise level le tanto tim ia wal tanto ma tanga le wa mato ma ai level le tim le a matai ana fa mo e automo ia sa o le fo fanga fata tia le tato komiti wo ia ai le itaina le ono wa malu le tato fale ie se tulo I no fanga le o a Perry Curtis Park ia ole ala le teimi te taunu ai o ia la we tato fale ie ia ola fo I wa ia ma le tato vazela se teimi ona ola ia le menu fo ia po kuka se wata penga lo maftang ia al pokala metale ono tato felo ai fa masani fa maulo a au mafola ia mafainya uia ia wo matna oi ta lo le fitu ia wa sauni lo e la fionga ia tikin ia le tato talo fa manuia fo I me uma ia a fa lo fitu fa lo la ia le tato wo up fa fatasi uma o le tangata la le wa ami le amai nei e fai el tatu ma o le tangata wa atoa le se lau mon tupu anta alonga ta alo la kapi kalapu le paparum o I tonu lava le ia le fatu so tinapa ia le o Maria I le lau mua Wellington lata I Wellington o nga le mai el kanga ka le mai e fai el kako kakalo o le kako fa malo skin o tala anga tangata ngai se manu o tangata nei sa fa pe wa ave fo na le ta vale ale alfa mai wala se fa mo e pe fo na le pe o se tangata fo na le malo si a te ia wa pe fa fo se il mori ia le ala ia ile to fo I mai o tangata le o te le suinga sa wale tangata ni to fa a to le se la wanta longa I lang kalapu le ala o manatu maftanga le o tama ia te tauna mai e moli mawina le ta u fa malostino le ala fa ia le sunga ya shon le tato fa malostino la forfitu ia o ila to la malolosi fitu to tasi wa mata ro tato tamsang a ila to fie tatanoa ma fa masani ma fa malostino la va tato fa I o le termina already tato sua fa ready tato kokolesa maka kia pankeke ia o e lua itu ina pankeke ia la sambo si irta ole sanguisi o vai e le malolosa pala yo fanwai ia o fai fatasi e ma fala au fruit is le ua wata pena mai la fionga le loli ia almal mana turo I fa pe foi la fionga sa oli ia twala ia pe ola ua le lo fa uru le la to komiti ia il tapenanga le ele tato fa mo la stona o ia fo ia se e foi nai fai longa lai tipo ngai spot prizes so ngalo la ta wow ile ta ia o le fai lo tu lava fa te ingolo ia se voucher se lauta la mai a eveni ia e fa penale le amataina fo na me alo fo le la venga solo mai ia ai la e mesela e ma fana ona fai la sina maru o le ta ia ma tato felo e rola ile e ta longa mota maiti la to ta longa e pe o basketball ia manisio ta longa la ta pena e tato komiti ai afio mai samo afio mai tato ta fao ia ma bul mawina fo ile anga le leo se se fitu su lima ta sanga sanga to se fo ale ngata ile o alo meta ma fa nau ale malisi o le lava fa ta o le tau tu e samo o uma se leni te ma au iai o mato mo ina na aso ia ele se leni mato ta fia pe no fa lo maftanga nei o aloa tau sanga o tau tua o le si foi vaenga o le tau tua lea sa tato ngalo e se manu ia sa tato fai me alo fai ele na ol malisi ai wo o te tua isia o ngai tua pela o ngai St. Peter si fa ia o St. Teresa le pea St. Teresa le va Sacred Heart sa fotula fai manisia o ngai sa lautonia lona winga ele fa pito nga o le ainga malisi le tau tua nei ia malenga nga fa lo lava se man Malo fa tai tono na ua manino le mantolo vai lo no winga e full package le tanto sto na yo le winga le talau tumo
ia ele ngata mau le fa malostino a le na fo ia mau le no ai wina to ifana ia ale man ola to sa value nem fina faitalo ia ma to ia o ku ia ma ko ma wil jeri ia to mo ia dai mau le fale ia ko man ia pe te wa tim wa Ioe, sa o le ia se manu pe o le nganga ma le winga fale o le tatu falta poleni ma le tele fo fu ia one pe umala va I fai numera fa mama wina pe umala va to tele flauta po ina rol au sa va ia e o ele tanto te follow la va le mwangan ele sindian ka I ko mo ngai lo le ka po ioe se manu sa o le leila va ia o la ngona na ta fia sa va foi tai tai ia ai pe umala va le o fa malo si la ko mitonga luenga ia le straina fo ia le fionga fo ia le tual sa ia ma na yuso ma tu fo ia maiava ia kai pe o ia ma yuso fo ia lo sem o ngo o manga o le sa o le o I la ngo fo I falka pole ia ele tio se si le ana e fu fo I lungo le malos ia mi se fa to dunga ri mo to tai fo mai un to mo ia sa o le lava ia tarsi ia o le te vai atu le ero sa waia le swafa o la fionga foi a to fai ono le kapteni foi o tanto vale o le alu la usava vali so e pe la vai fai longa lanu te isi la vale pe kinga la no fo mal au usava vali foi a ile il était fo fo al comi ia man tu foi captain en tawana fai ia le tonu ia wai fai fo le na o le nei ia o I se tu langa le uso ia papalo fa mal mo le tumo ia e pe o le mitangal na I fufuanga umalava e o lo I me fa pene e tele foi numera o le lima tau matau no tato maftanga le pui ngor saunga le mu ia o la foi ala e la na tele te imi fa nga me lava ia le me va iPhone na le foi ale a commission e te tilo mai masiaki mai me ia te masalo foi ala usau ni mai langa ti me pui ia le tato savalina foi ele naso ia po pese tu manu foi ala fa tu ia ia se poloka foi a feonga leo ia awala va ia tulanga fa be ia wale olele automo ia antono ni te wi se vaenga wo pa u ia anta ia antono le uma dino le fa funga nga fu ia pa ia malo le tanto tro e ia se no mera ia po di do mera foi ia mo ilan tok ba uma ni foi le tanto le no ia ai fa tupu mananto fa tupu fisi ia na ile do mera va au sa o toile tanto komit ia fa tele lava fonga mua o le tato numera o le sunga le te o loa yalo sam o le olua fitu ono o iva toru lua iva o le afionga sa oli I tuala pen o le olua tasi lua o ono tasi o te la watu numero le olua tasi lua o ono tasi o ia o numera na ai o lalo I fala vol pepa le faita o to numera o lo ele tatu account number e fa o sa o la ye la fo a fa be o le te fa fonga mai o lo ye se pepa o le tatu o ka foni e te o fa nga mai lo swa fa le me lo ye le name il pito na vale o form ia mal numera e lua fa o ala reference na fa mawina ia la fo e malo anga le Mano fa tai ia moli antula gang fa tai mo le tanto fa so le rivango le o li lo talanga to bo e la volo tu tuangia ia male mafutanga anto ale fo SJC vanu mo so e la ngante to no New Zealand fa pe fo i entro e mama e le to so le fa malama mama tu lo tanto wa le mua I Samoa sanganto Josefo le na tanto ma wa le poto ma le tamai ia le wan tanto sapie nei e ma o mali ia e mo yeso fitanga le to lunga le tanto polokala me le rivango le wo ai tanto fa mo le lo fo le tua fa lau ia la stona in tanto te vesile fa ia ia mai no isi nei pokoko ma vai po ile la mo mai korka ko sa valinga utomo ia te moli atu fa tele lava lau to fa fonga mua le fa fo ina fo I le nei fa tata noanga fo awale fa mo ia o le uso fo ile stona sa mo na nei pa o papas fam talanga fo se fo pe la vale fo se
se tau mo fai atu ia e fa maluru atu o batu malu po enga fatu e se tu fo ile au na ia o matu tu o ne la tu dai se lau tau sanga ia ai langona lava le vai fo i mal fatu va ai le ngana e fa maluru e sa mo ia ai lau fenga le pa ia le tua ia sa mo i o mo mai nei fa se silanga taua ia afio mai ele o se leni money is never the problem I say man Mali eu tu mo oi. Ia ai fio mai o le matua matautia ia o le koko le fa nga nei e fa ele tato maluta ao ia o koko lava mai sa o lava sa mo elo o ni koko pe o koko e fa tau i le te do falo lo nei o e mai tonga mafiti ia to o koko sa o lava mai sa mo ia afio mai tato ta fa fo ile aso ia tato mol mawina fo ile le matango fie o alo matama fa nau sa o tau inga i korisi sanga te sefo ta no mai lava i lato ia o le tinapa ia lava le fasi no manga me uma o lea ia Mother Mary fa manu mai le fa moi ia ai faftai tele lava molo mato ava noa faftai manu ia tolu manga o le ia solo talenga ia tumo Henry Pio songia o le suina po le fonga tau le moli o le mautanga le 4SJC valu mauso e pe o le sauni en toi mo le fa moi Wokafoni i le Barry Curtis Park e Botany i le dai o la stona i a sonei na fa mai tale ono o le na tu i lunga le tanto fo i a tono e fa ia koe ma le sauni nga lo to le sunga le ti a kono ia tiken sanele ona tanto wanga i lo le se i vai ia le koko sa mo le ta u le tele ngai tumo faile ro ia manu lo sa valinga tanto ia anga ye ma me ta alo ina ia no ma fa na wal tanto tu joys fulu limba ma la minuto tale o le tula elua Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alol se fu ma duyen ta tu tunu le matanga fo le vai aso te fia fa filo ia ti oe ma fai ona fa fonga ma fa so tai mai ta tu por kalambi o le luar Samuel wel luar fai upe luas fulu lua o fa pel tala ia ona toi fai mai le apineru ia asailu so ia e te muli mai ia te o te fasioti i se a ia te oe o le upu mo ia so le nei o sao le mea le na e te tulia. Are you pursuing the right thing? O e kuria se mea sa o leo langa lagei. O le tala e whata tau i le wā au na saulo au na tawita ua oti saulo. E a lea lawe whetau wa iana au na ma au na tawita. E la lea sa ua whaile kaua. Ua vai le au tau saulo. A eila le kama mafa saulo o le au na ilonga saulo e ingoa ia apineru. Ua solala ai kuriloa le si au ngai longa fo eta vita e ingoa ia asaelu o asaelu foi la fe merkala ku spaia o ka ngaka e pei o vai o sevi winga o se tangata mo kwa sawa le walula turi apineru ile manatu asaelu a nga fasio kia apineru le toa le au nga sau o makwa longa la ia si kia fo lona tulanga eta vita ia walula kuri a ka malo le wonga kuria ele o se kanga ka vasi o le toa manua saulo e makwale lei o le kau le la tuli le e ke kilo mai ku apingeru so le asa elu le kuria ku ia wala au mai lo ia pineru so le ba ai se si alu e kuli e se ser kanga ke sau a na ki kulia wa fa ilo le lei la vai e apineru le koa le saulo ele ai songa ele se songa fai kaunga kanga le o ia o le muli mai o asaelu ele le kere le kau apiner wala au mai apiner vai so le asaelu so ia ki kuria alu kuri se kanga ka sa kanga ka fele lo e nga pingie uma ma vele ma o ia me kau au ki kuria ai vai ko pingie so le ola sa wa ia la ka mo e ma asaelu so kuria ia ke lo nga ku pingie ku i mal kau uma
ele ase fai kongla fo le toa le o apinero le toa saulo le kau ia oki ai asairu ai ngoki o ngai se le menga lu kuri ngai e fo le lapita inga ia ke ia alu vai si me kuri se kanga kai lo e nga e nga se au tau vai fo le o le songa foi la le mo o le aso le nei o le tala pe a le sona mo o le aso le nei e tele tangata le lalolangi le nei e se me o lo tuli apu puina o le lalolangi e ia me kakau o e kuri kala fea ngai mai lato ai se me la o tuli apu pu a tonu ngisi o tuli le o tuli tamau ainga kuli le mamalu kuli me fa fia le langa ai le fa peke le loinga e ke kulia me nga ai ke lo lava peke kulia fo le anga sala e la patai ma e ke la ngonga inga lava e le o se me sa le mule me nga ke kulia e tulia ngai me le langa le nei ke lo fo le anga sala a e kulia le anga sala e sua malia fo le peke fia kuli e ke la ngona ina e le uselele a e tulia le anga sala o le unga o le oti a le songa ngai mo a fai o se le meo e kuria ke lo le fai o le tua e le tai o nga fa ke iwe e la vea pe ke oki pe ke uma le menga ki kuria e a ngoa ma se la pata inga e a vatu e le tua ia te oe e a vaku la vai le tua se merkus pa ia ele yo o mai le fata funa ino le tangata e kuria le anga sala e ia le la pata inga e au mai so le upu foi la le mo oi le aso le nei a fai o e loa e se le mea le ngā e te tuli a pupuinga fai se whainga a o iai le avanoa a fai o e kulia mea whawhiawhia leo langa le nei tu ina naunga leo langa o le anga sala o le uimo oe e le i uise le lei o lona i unga o le oti o apisai ia o le tama leo asaelu ngā ia tuli inga ia le tangata i longa toa malosi ki ngā ngai longa ke le mawhaia ai kuli lava ke lo le aka foi le anga sala e ke le mawhaia le anga sala ai kulia e ke le mawhaia e ke le anga sala o le mawhaia le anga sala ia te oe o le fasioki ia te oe so le upula mo oe le nei aso ko e siaki po le ale mele na e te tuli a pupuina i le larangi ai kulia Yesu ma meta ule tua o le manguia e ke o iai ai le o le malaia le tua fa fitai lava awa o lau fio iso se tasio iei se mea o nau iai ai le tusa malofi na ngalo o le oti lava lona i unga fa fitai Yesu amen Pamanulo na lofa, pamanulo na piina, di dia kuma ana langa deri, ai soli para la role fili. Ya ana langa deri, bebese na osana, pamanulo na lofa, pamanulo na piina, di dia kuma ana langa deri, ai soli para la role fili. Soli, sei soli matu ai sei soli la lole fili, soli, sei soli, tu ai soli, sei soli matu ai tu ai soli, sei soli, tu ai soli la lole fili.
lona lofa Famadu ilona suafa Tato bidi atu yele ani Ai soli para yalo ole fili Soli soli se soli Soli matu ai soli Se soli lalo ole fili Soli soli se soli Tu ai soli soli se soli Soli matu ai soli Tu ai soli soli se soli Tu ai soli lalo ole fili Soli amalu e fili au le anga u fa u kali ku loange ia Yesu o ia ole kupu ole file mu sabaku ai so soli matu ai se soli la ole file soli se soli ai soli se soli matu ai soli se soli la ole file sabaku ai se soli matu ai Se soli la ole fili Soli se soli Ai soli se soli Soli matu ai soli se soli Ai soli la ole fili Malia o le tofai a fiu jala paunga ma le soli o le fili i o te le fai fili ma le fili ia ai fa maupo i lo wanga i le ari. O le utoi lima miru ton tale o le July loa fa tain tu le sunga ia Pastor Rafael Kopo o le Assembly of God i lano. Ia mo le fa popona on pol kalame o le arin tole o la mo oi maa le nei vai o le au li vai po sa o le menga kaumuri muri ai. Po o se mea e te mawai le ola ia po o se mea e whaele tonu wailo tātou ola. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai e inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le lima fitu wha Great South Road manukau pe wala aule lua fitu fitu ono whawha. Lua fitu fitu ono whawha mo le Shine Dental. Whaafonga mai atina matama ita i tutoa ma malolosi o le Pasifika wa lātou lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma wa whaia mo a inga matangata lautele. Ae pe tai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E lātou te mo mia lava na whaia a lātou siaki whafoma. A whai ua whaasfulu lima I le ono sfulu iwa tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wawanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu I le aso. E lawea ina ai o tou moa taiao. O le aronanga le sabe mawai o loa ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa ngā I le umukuka, ma wa foi o lotu aisa vai tau mawha maisi, tutongi I nei New Zealand e piki alo ai ngai Samoa. Whausota I mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sap.ws. Sap, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Radio Samoa Tasilima I Batolu Amo Radio Samoa Tasilima I Batolu Amo O
lewa joy lumi lu John Jalo le July lo te mi ma sanine a wina to ia to fa linga ma fa silanga mai no ma fio anga ma tanga e bi te yane ona mo le tongi mo le tempo le a wina to lo anta to telefoon e ma le vai ngo telefoon le fio ia le lo eli Aisha Hutch ma le vai ngo telefoon ile tanto ngana Samona a wina to ila ma tanto fa linga ma fa silanga telefoon to ia vi mora kusumala ingale dia wo le fio ia mo le pola pio mo le pola ma lona usolea o Paulo Arona e utilelo foi po semana e ta fa dia woli le Celestina Rose malainga mai no uli America Samoa ya wa mai o toinga o ya le manu ya man toinga I le uso ya Terence Hankin yemba le ofringa wenga ida I kala stitchi fa talavatu ya before ya le uso ya tu veve male au avita umalava o le ma futo mai le divine ola woli man tuanta to fuala au ja, tu ma mai se siu tanto le madu. Sini Australia va telefoon to lo so ya pastors Carl Skelton ma le tape danga na le au New South Wales Blues mo le vai so asa wo ma fa fun. Ja, no lo tilo. O le la to fo email lo sa mo le sunga ya Josh Papali. Ja, ma ni si fo o le wa lava da so ile sa. O le au le Queensland Maroons. Ja, wa lava ya le feiva mafo funga ile tap de sang on the state of origin le was sound nie le dava is fo pe anta to olia ile lo fabelanga le yo le tua ja dan si fo ole nai manuia le fenga ye yo ma tua ma fanda ja ma le ba futa ile di vita ole tu wa yo onga ale fana yo ele fenga of hier menga e ma yar kai hau e ka wa le fia fionga ke e ke fa longo fo le wa o lo ulu koia a papa e va longo voile le ma nava pe ya la ko poloka yo ai ma fu mai o ya i me ovolo e o vinga kala fa mala ma kala ma vinga ko ma vai au nginga oi va oi au ole o lu ma o kedi ai yo e vele le va o ale o la fi yo fa ye o kala o ma le na pisi le ko me lo le ai ko askurim ya ne o nga ya o I fa fongo me le ka ko ki e ka yo yo fe ka wi ne fo ye ku kong anga wa vela mara fo lai pang ke ke ngi ya o e tai whaatala whātu I lau whaafonga anga le nei tū la o le awa uli ai alo mai o se whaapoponga le nei o tātou tāla Whaumailo Radio Samoa. O le whai unga le vai aso na se imwai atu nei na tu ina tu ai la tātou tala whau. E tu sai maliu se tangata e to atasi. E se whaalawilawi tau tāwale nā lia mai lia se tofi I manu rewa. Ai mai reporti o leo whailoa mai e leo le counties Manukau le suafa o se tamali na whano lona ola I lea whaalawilawi. Mai tā ua o le o maliu e suafa iai uto alua, fast lima tau sanga o lona soifua. O whaelo le taitai leo District Commander Superintendent ya Shannon Gray le tui nā tola lātou wha mai senga I ainga o le ua maliu. Mo le sila fiole nei mata abuna lia I mai le vavea o le asatofi ina ua vaaya e malo le malo se ta avale o le tu ainga le Mitsubishi o lo anga I mai Charlene Road ma se ta avale lo nei tu ainga le Isuzu. O le lātou lava mai tau e fōlinga mai o lo tuli loe le ta avale Isuzu le ta avale Mitsubishi. Na ki ato o lātou whaailoilo le taawale le Isuzu, ma le manato le atu le taawale, peitai e le itu ai anga I pea. Whamawina e le I umi lavo no lātou tuli loe nātu taawale nei ai soa loe le Isuzu le taawale le Mitsubishi. Ma wa ai lo le tifa I tu o le taawale, mai le awala, ma feto ai loa masela au. Na tau mawhai malo le malo e fsiosoani atu iai upanga lea na mali ulava o ia I le no fuanga. E limas fulono tau sango le isi li iwa moli e nei leo le avita avale matautia ua mafua ai se maliu o le avita avale whaatamala ua afuai ni manu anga ma le tango fia o le whai uli au noa ma se whaatanganga. O lo tau fia nei o ia I lalo le wawa ai ngā leo e tāli ai lo na tūla I lumo le whamsinonga whaitu maa lo I Manukau I le aso sfumalvalu o Iulai. E o atu le tau fulono afe iwa se lau ta la New Zealand le whaasalanga tupe. O whaasala ai nei ni ali whai wa se toa tolu, ma se isi ali ili whaatawa tu o le whaitawa o whingota le marketi po le black market, e au noa ma se whaatanganga I lalo le tula fono.
O ali whai vai to tolu o Michael Noel Hawk o na sutasi tausanga, o Stuart Ryan e whaswuwaru tausanga, ma Peter George Fletcher to sulo tausanga, na tutu la iluma o le whaamsinonga whaitu maloi Invercargill, ma na i oe umai o lato mo lianga I lalor tu la fono whai ngā whaiva po le Fisheries Act. O le tasi o ali e to a whaai I lato e ngoa ia Duncan William Davis, to suriva tausanga, na mo lianga I lua o le whaatau ina to le tele o tuitui ma le tele o paua, ma le ia ua ta o le Blue Card. O le nei mata upu whamawina sa amata so e ina mai le tausanga lua o lo tolu, ina walia e mawhasilingi e nisio sui le whai ngā whaiva, tu langa whamaumaunga mga ioi ngā nei ali, ma nisio tangata lo sa palai ma whaatau atu wai e ilato nei fi ngota. Whailo le whaatau no whai ngā whaiva e lea whaitu malo ia Greg Forbes, e le aimi se tasio nei ali whaiva, e iei se pēmita e mawhai e o na whangota ina se hia mai e tingi po shellfish. Whamawino le Leo Davis e maulunga I lava lana whaasalanga I toa whaa. Taluai o ia e leo se tangata whaiva o laisene ina, e nā te whaangota ni whingota mua whaata watu po o se commercial fishermen. Mai le whaasalanga I tau suolono afe I vaselau, e se fulu wha afe lana whaasalanga. O na olona whaata watu o whaasalutu la fono o leo o atu le whaaselau o pusa tuitui, ma I whaamamonga o atu lava le 5 afe tā la New Zealand le tau au whai o nei whingota, ma le 2 afe tā la New Zealand le tau au whai o ia na ia whaangota ina. O Hawk e ono afe tā la le whaasalanga, ina o whamaonielo na whaata watu o le afe o dredged oysters I le tausanga lua o lutolu. Whamaonia silia ma le tolu afe le tau au whai o ia whingota le maketi. Whamanino le ofiso o whai ngā whaiva e ui na ia ini whaatanganga na te whangota ina I le whingota mo le tausami ina. E le ia I se whaatanganga I lana laisene ma le pēmita, e na te whaatau ina tuai oysters I le maketi pē sapalai foi. O le li o Ryan e tā ua whaasala nei I le se furu tolu afe tā la New Zealand, I lona whaatau ato le se laus fulwhao ia ua tā ua le crayfish, ma le lata le whase fulo ia ua tā ua le Blue Card. Ma mawai le tino I tupe lua afe lua se lau 5 se fulu tā la New Zealand. Au le li o Fletcher o whaasala nei le tolu afe I se lau I lona whaatau ato o dredged oysters, ma I whaamaumaunga e whaaono le leitaimi na ia whaatino ai lea soni ngātu la fono. Whailo le ofiso o whai ngā whaiva le te leo le nei whaafi tauni, au le lātou vaai. Le te leo a whianga o ngā ioinga o nei tangata, ono le awhai nai o le telo o ngā luenga whaasao, ma ngā luenga tau mawhai, ina ia malu puipuia le leifi ngota, mō le lumanai. Inisio tala o moli nei e leo se li I tosu tasi tau sanga le matua, in se mata upunalia e mai I o tāhuhu I le amatango le vai aso. Whamawina reporti ma le ofisa le counties Manukau Police na wala au atu le lato o ofisa whaatasi ai nisio au nanga I whalawalawe tupu whafua sei I Berry Street. Po le tu lao le afo le valo le afiafio le aso sa. Mo se viso swani, I se tangata o lipoti ata le tinga I na tele o manuanga. Ta ua na whaanatinati o na avatu le nei ali I le whale mai, ma I reporti na maliu lea ali o na o le tu ngā tele o na manuanga. Whamanino le taitai leo asiasi o se leo sue whaapitoa foi, ia Detective Inspector Karen Bright o le Counties Manukau CAB, na tawhia leo se ali I le awa ulio le aso ngafua. Ma ua molia nei o ia le molianga o le whaamanua lia, ma le whaamoe whao o manua o ngaonga le tino, ilo na whaaperatani eina o le wounding with intent to cause grievous bodily harm. O le so e tu la ai o ia le whaamsinonga whaitu malo I Manukau. Whamanino fo e le taitai leo asiasi a Bright leono iai o nise o molianga I whaopopo atu I molianga a le ua molia. Mai tala muli o whailo le sui o le E2 Union. Le matua I te leo a whianga I le tuina mai e o se tu la fono pe o na whaala wilo I le vai aso na se mvai atu nei. O le mawhai ai lea I la tau e ona mapu lea ngā luenga e tipi ai to tongi e tangata whai ngā luenga. Pa whai ai te e nisi o vaenga tu sae ma le whaatau tainga o ngā luenga whaatino I te tonu o whale whai ngā luenga. Ta ua le uni e le tala whia ngai le nei tu la fono. O na ilona manatu o le awa ai le matua ia awhia ai o tangata Pasifika. O no la le tu o le tootele o tangata Pasifika o lo tutongi le tutongi au pito I mawalalo I te tono New Zealand po le vaenga o le minimum wage. Whamawina reporti le pasi ai o teuteu tu la fono tau I ngā luenga po le Employment Relations Amendment Act e tui nai I e o e ona ina ngā luenga ma pu le whalwhi ngā luenga le whaatanganga e la tau te tipi ai le o atu se 10% o tutongi
O ana tangata whai ngā luenga te te ele whaatautainga o ngā luenga e pei o overtaimi mai nisi. Ta wale tu union ya whala haulangi e le tala whea ngai le tu la fono mō tātou tangata Pasifika. O se tu la fono o whaali ai ma le lea lolofa o le malo ma le pasia ina o lea tu la fono. O no lea la le tu. O le te te po le partial strike e peo na whaatino i ai lea fuafuanga. E whaia le tangata whai ngā luenga pēr o iai so nei loa le le saunga le mō ma le le malu. O ni vaengo lo wa ai ai tu tonu o whaaloto i whali o whale whai ngā luenga. A o lea o le ata o fiofi ai fua le aia te tau o le tangata i le mawai o lana stongi. O whailo fo e whala haulangi o se whaasanga tau lea le malo i nei tangata Pasifika. O e ua afu le tau tua i totonu o whale whainga luenga. Ai whamanino le Minister le Workplace Relations Minister Brooke Van Velden o lea tu la fono na whausia ma tu whaatasia. Ina ia maua se solonga le leo le whaatautainga o ngā luenga i totonu o whale whainga luenga e au noa mani whaafi ta auli. Tātou telefona mo le nei tu lao lao uli whaaftai whaafonga mai tau whaasoi fua. Tasilima i Watolu Amo Radio Samoa.
Bali na le fitu lima le divang ola wo li van joy foil tato por la me fa nga solo mo le antela nga fa telefoon ya le lo ya li Aisha hu chola vang o telefoon e pe ora abudan tu tato tala nga sa mo le fo ya wo li ola so lua la so mo le ma sino you line tato o siasi e le telenga ya lo ya pira beledato I au kilani sifo mal totua ala fale ta vale le city cars ia po a mai le divang ola wo li ia Michelle am tali o le masino lo fitu o le fo I tu sanga va tala van lo telenga lo ia ma lo le feiva ma lo le tawa ta ile de ia wo ia fia le nga se o mando o le husa sino I le se fo monia ia le nei fo ia fo mai le tu le olo le malosi ia e fita pa I pe tu te au manga le nei fo ia so pa talo fantu I le tantu tu no e masani ai nei te ma tu tina ma tua tono tavale tono fulfinga venga I o fe lava se vai pono li sila ba tu ni fa folo ma o malta fa sa lava se man ia o le ta wala tu tu ta longo ia ai o le fu ta wala tu no ia fa ia le lanto foi filinga ele va pe a fa ta fa sa lava la ta wa na tu no ai o le nga ia tu tu metanga ia le nga ia menino le fa ta oto ia la o ta fa ta nga ta vale ina ia awan I se me fa le nefu le tu no ia ele ngalo fo ina fa nga venga se manu o lo pa pena la von talo ia wa la vol vi o tanto nga venga o fa ni file ia po fe la vol ia tau tu ai tam fa na ia wa ni ngalo lo talo fa se au botato ia fa talo fa tu se manu ia o la o mori atu le fa la au taito ma tia o ma fa o ia wa ta o le tiu tiu mori go fa la au ma ia la tau ba lu le wa ia nga fa lo se ba e sa le no sei ni ale pepa le kuria le na tau no me ana le la tai o la talinga o ngia fa tai le tu mai o le menta wa tapa ta o se le ia mo moli ia la tu fa la au wa so fu ma lo loi io o pe ia ta o upa le bele o ia isi vai tau le malulu a se uma le me mi ngoia le me mo se le ngia o ngia ia pa popo ba ga mata ngate prima fo la au se uma e o vai a misi la wisi o no le la mo te ia bala o mai ta ua ia ai ia te fo te fa ga te ai au te malosi e mo mori fo la au vanga ia e na fa lo le me ta ua na o le mea foi nai whaasili mai whala au a ka whalonga o fōua kau whale kong ia ingoa ka ika isi whala au kiri vai isi whala au ai au mai a sofi ngalo o a mai le tau tuamala o nanga le city cars ai mai se o lewa tanto waulia i le maasina lo na fito le nitau sanga o le mea kaunga pa pum wha pa o foi lele i o le whia ngai le whana wa o ngā mamano longa o le kuanta lo na lua lo na winga ia uma ki ngā foi le kau wala au anai mātua le whane ai manga ia le o sikako me foi le e fa ke ia ngi iau ia amata le ia nei masino yula ia urumi io e boni ase o manu le nga ma o lunga le na ia matu nei o le va ai mo mau wa la vale aga mai o le tantu tu no ia ai fa te tele lava ile tu no de na fo ba ya so sa to ba bai e mo mo alta fa se lunga le nga fa stai au ile so ta u te wona ia tu no ai mai mo ta o sa ta o fa ta la ula ia le sa ai tolu fa ta una alu le ya ia pe ua pe tolu pe kas ai nga fa stai ai nei tanga sa mo wal market ia o le matu fa vale o tanga sa mo ia fa ta o matonga ia o le vo le o fe tu ai sia te dei tau tu lo tau tu ta mano le mo tu ta vale te se fu wa fe ai lalo tanga lua fe su lima lua fe su fa lua fe su lua tau sanga ia lo alu ali tau le na mau ba su wa fil finance wa talia fo wa avia yalta valenda wa le si stato better fino vidal finance wa pa wa me wa mai ia ono e fua le affordability ona ia tantu tangata fa tu tavali ale nga fa ftaia sa mo ia o manatu mai pe ta fa sa longo tono lo toa tele ta fo video lo tu wa yo lo ia ile Toyota Hilux 2022 23 o lo ia for renta ia mai sia mau fo video e lo tono tantu lo toa ben tele tato ben no lo iai molia tu le nga fa sta nei ai nga sa ben leva yaso al terminei pe amole lima tato ben Toyota yese tu terminei vai kulia io fa nga mo business apena ia ai nga ta foile ia sa le le se o manu aso nei o aso tu nga io mana o mi anta vale la po ave nei fa na u fa sa mi solo fa mata manulu ia fa ta win ice cream po ala ni me tau sa nei fa na au le sa mo nei temi fi avia la to ia o tulanga ta volai tele mana no ita to foto lo yai mai o te binen io ta wana le o faieta to foto a bo mai iva valu afe iva afe situafe o le ta wana waluai
ia wa o manatu lo fo ile tunu ia o tawa ta vale ia tato fo vili o le va o le fast food do food le fina wa ele ai ma sta vale au te le atilunga ile va o le fast food o tamuta tele a o tele a tu sanga le kilomita o mea ia o le va ai ma ia ma fo to ile tunu planga i bai ma ai kilomita ta vale in sua mo le warren ia fa ta se male tanto in sua in faina ta vale pe ala velu mo la wala ia ma tu na ai le ta vale test drive o lo fai fo le service al tatu ai fai na bai le service lo ta vale le clia o no ta vale sa fa ma tu i fa fo ai ha anto e bai tau le nei fa insignere le nei in le lo sa mo tanto se o inga o tanto tu atu se mo mai ai tanto fa ta vale ta si lua Lincoln Road fa sa le la man bentono o le wangi ngiel fo sa mo i lunga ia su ngofia wala sa oa ti vai mo lo fo sa mo e afelo io inalo yen tato o nanga ia o lo fe tato le sene mana tua tato le sene sa boa o lo fai la vi tua tato ta vale ile se fai neta sa u kon ke neta usanga wala bai ulungia na wala o bai lava mau le tato le sene bo mo te patongi mauti no au e alu mala ta le fotua tato cashback o lo fai tato cashback amata bai lava le ono fa lima e au al fitur malosi e limpa tu ua pe a fa tansia lava le tunu le so swani le ai fa bole le tunu o nei se le uma ia to tongi uma ele ai ama se tupe a via fuai le nei tunu ia o tulanga o tato ka kruma tato ta vale fa ila le tato ta vale ia a mananto e to foi mai ia fa ia batau si mai dei o lava le leo lo sa nei vai na taui se mando tato telefoni o le o tasi o valu fitu o fitu lua ke mo mai el tu le una na uni i nei ai tele Lincoln Road ia tali mana o atu lo liu mai tala mai Samoa ia ta te se na wala lo sa mo le leo se inga ia o tala nese manu le neaso o lia Samoa fa te lava lo to mana tu mai ai lo fa atu ta manulu ia o nia pita penato la to o na soi fo mai bia soi fo nia o le to fa ia nia pita penato o ia le tu ina lo tu pa ia lo tu manu pa fia jalala e dai au kilani si fo i le pito o Henderson Walau ia le ovolo se lau lua fitu tolu fitu valu. Numera walau fuana ovolo se lau lua fitu tolu fitu valu. Tasi lua Lincoln Road na ia le fua Samoa. E le mawhaiona e misia pea e anga i anti e le ni vaengo le awoli. Tasi limo i votu. Lua sfuru me utu te enele tu line lua mai alfatunga mai amu track ma DJ Dave awura tu ni sio tanto fa alinga ma fa silsilanga lena tau mai le so ya wala vole longo po yeli lo to pa ia malo to mama
lalo te work na kama sole resiko siaki uka ile maumanga alo unga ide faare angala ufikara esia ule maumanga ego maila ikama ule gei au manga sole ego mailo ile uima yama isape faima umanga kausi ainga pe ola maka ase koe fa longo mai kama ya kuma ipapunga mapa ufangwa ugo silifa afe ange ule maumanga ua eke ingo eke ile pala eke po ia enjoy de olanga kilunga elalo te work na kama ekilunga elalo te work na kama ekilunga elalo te work na kama sole resiko siaki uka ile maumanga aloka amua mumai made pua salua ole umufa akali le malanga alaba makuweka maise au paka wa uli paru sami headshot ile pua belangi aingi popaka magipa lolo wangu moe vai ai kangaka ngungu ile sami sole mala pala oka makisa mo amangu ile malanga kilunga elalo te work na kama ekilunga elalo te work na kama ekilunga elalo te work na kama sole resiko siaki uka ile maumanga alo unga ide faare angala ufikara esia ule maumanga ego maila ikama ule gei au manga sole ego mailo ile uima yama Vivanga o le divanga o le woli vai enjoy foi o tanto por la me fanga solo ile divanga o le woli o finga ile tru manga winga tutu ma fai valo Filipa e la ngata leo le finga ia ba ta fanga fo io le tu wanga onga ale fa na tan sia o le dai fa no so waso po di dai o waso mai la nga wenga e ave le fa na we fa ta fa a fa ile tala finga ya ole me dai fa ile o ia fu wanga ai o meni you fana o le vave yo le lanto tupu wa ele o mia ya ai vai tu soli ya o makua wa wi e vo ni so tanto mantu o mi e fana o le diva ya ele me fe tu wai ya le afo ya le o e tanto mantu o meni you fana o ni si o tem da le o so le tin ai makua mu an ma fo fa Origine o tanto fa silanga le utolo mai lo fisso la radio Samuel le divine leso o wale lo puire io lo topa ia ya malo to maluni si fo io fa mo o nu wa fio anga ma futanga anto ai fo I manisi o e kalesia lo inia la to fa mo to mo anto tanto wa fa linga ile tusio le van filifili e mo tusio le songa a wori ngalo so lo minga o le tusi o le songa fa tasi ma le lo minga o le vau filifili e ma wai fa penga o Samoa I sifo tutuila ma madua o nisi o tala tu o Samoa o la ngā upu o la mata fa yoi a la mata I le whainga o fa la blave pe o fa I poiponga ma liu leo si o singa a inga fe sila fa inga o paolo o si I fa alo alo fa la ngingo e kale sia ma le tele o le ngangana o fa alo longa e na o le fitu se fulu ta la ia le tau ma fai ona e wala au mele tanto ofisa e teimi fai ngā luenga e te talaroma iai e le tanto au fai ngā luenga ta o mwelo tuan tusi fai mei lau pe meni o na lafo anto I le manto le tusi lo tuan tusi lua ona lua tasi liva I tolu tanto lumera a fai e tele lei lunga o tekonolosi fai o le po o le nai ma fai ya ona e fiso ta yani ilungo le tanto penga ta fai langi shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz de fai mai ai ia lau oka fa fetai o leisia tanto fa silanga mo ilanto umai tupunga mai ia talataina nofo maui mai tuan tu inga mala talataina o la fai le tanto taladonga I le so ia antono le dawa amatalia ia fa tele mo le tanto fa linga tawa le da ia antono le dawa ti tia mo se tonu ia pe mo fo I se tasi awa ia fa me moyo ainga no mafio anga o le se tanto fa silanga tui lango le fast mo sa fata numero tasi I le pintono o loto fanga e fa sisilantu ma le fa alon tele o le afia le tanto fo no tanga a suilango lango uma ale fast mo le tuma lo ia sa fanta numero tasi e au fia ia fio anga o salamumu sa anapu sa tawa ma loto fanga e fa mo e fa ia le aso sa a sa nei le aso ono le o le masino yu lai lua filurima e le tu lai fai le fiafi o le no fanga e fa ia o le moto sa mo e le tasi fantasi beta drive I mangele fa sanga I male taulanga fa tawi mangele e talo antu ai male ava tele
I tupu mai e mawhale upolu paolo mangafa, ma jama whanau si o tātou I tū mā lo whapalota o sā whatatasi, tātou te au whatasi ai, e so alau pule ai so tātou sao, mō se wheso soani, mō le tātou sui whaalioli, le fionga ia anapu seve tei fui maono, o lo tapena mo le whainga palota, o lo manei, o le tele o lima e mama ai se avenga, tātou whilo iai leanga lei, o lo tātou tua. Morisi whaamtalanga whaoso te iane I alau vi a Sarah I le olua lua tolu o ono lua tasi fitu. O lua lua tolu o ono lua tasi fitu whaia mo le whaaloan tele sui o le komiti mo anapu seve tei fui maono e o le tu malo whaapalota o sa whatatasi. O le isia tātou wha silasilanga mafutanga le ainga o te vanga mawhale loa. E talo atu malanganga wha anonu tele I le paia ma le mamalu o le tātou ainga I ona whale tama uma. O le ato e whatoloina le isia tātou mafutanga I le aso sa o lo o lumana nei le aso ono iulai I le afo le lua I le awauli pe atu ua sauninga lotu I le hall ale metotisi St. Paul I Otara. O lea e talo antua I le paia o lo tātou ainga ta pena wha le mai lau te tai a wale tātou wha malostino I le aso e whaia le nei wha silsilanga ma le wha alo anu tele sa nia e tinifu tanielu tofi lau fili ala I moana Ferretti va a luan te vanga tu pa I whale fitu ma misi keresoma o mo ta mao le ainga wha taimo I lanto umana sui fumai ia pe tupunga mai le ainga o te vanga ma whale loa. O le isi an tātou whaalinga, o le whaasisilanga lea, o le mawhtanga alo ma tama whanau I whale toi santu paitea. Ma tau te whaatolo wantu Samoa I lau whaafunganga, o le nei whaasisilanga e whaasino tonu lea, I le mawhtanga alo ma tama whanau o le tātou ainga I whale toi I santu paitea, o lo alala ma papa au I sosei tuo au kilani nei e whaapea. Tanuai o lea ua wha I wina ma le manuia le tātou ngā luenga I so tātou ainga I Samoa o lea te tano atuai le tātou mawhtanga o lea whatonu wina le tātou whaapumoi I lea stona I nei le tūlai tasi le awoli no whangamasani o le Valu Lane Road I Weymouth I Madurewa e whatonu I nei le tātou whaapumoi e te talo atuai ma le whaapumoi tele tātou whaapumoi au o le whaapumoi a wale tapena ina o le tātou malanga I Samoa. Morisi whaamtalanga whaapsota iane ia tāturu mera ia o le olua tasi o waluwha o iwa fitu valu. Olua tasi o waluwha o iwa fitu valu. Po le olua tasi lua o nolua iwa fitu o tolu. Olua tasi lua o nolua iwa fitu o tolu. Whaamtaiolo se nia le rei whaasilsilanga e a sianta nu au sala malau tafi sinapanti te te whono le mawhtanga a halomatama whanau o whaletoi I santu paitea. O le whaasisilanga mo le tūmalo o si umu, ua malama I ulu manu le whetuwha le whetu te whaitoa. Solungi ai pa I o Samoa ai te tala vai toa. Ua tala leo maalia le seunga a ua e malo whaiva sa loa tu iai le pa I o sa somua. Tu u li o whale lua o tula whale, u taile uo male whale tolu. O se whaafitai le a wau, a o se whaamalo I a Samoa atoa, uoma paolo mangafa o mafutanga, nanga le leilo mantou whaamoimoe. Wha mai so se whaola le ai se auropo ni Ariel. Na o le suafo le li mantou te whaapea tuai whaafitai. Sanga yane manu o le ntua entoe whaatumura ngau, ona o lo o tauanga le lei. Whaapito se whaafitai so mantou ngawhantau I le langi, lau fionga whanoti sanele Iosefo, malepa ia o ainga lua. Ua o tau le whaangalo a fia I siona vau, le tina pele o Maria Iosefo, sanga lurue si umo, o loo lang mau I matawhala, o le malaya fia o aita pusalaya, whautaile angalelei, le mawutanga Eva, ea ma le koko malongo I tino matangi le lei. Ianga.
Le pa ia lo tanto I tu malo ua wala au wha alo anu antu e fia whaia se tanto fono I le astona neia so limo Iulai I le tulai wha I le fiafi e sa ili ai nisi e malanga I Samoa e momoli e le masui lea na maua e le mo mia le tu umi o le tupe e whaisi la poa le I mao ai le lo matua ia o le fuke avangoa lo matua be a wale se si o avangoa o lo iei nisi o le tātou mafutanga e malanga I le konferenisi le vai sfau e afi fio mai tātou soala pole ia pe finangalo e oso tu ai nofo uma o tau whenloa I le asto nai manu I tele wha aptai ia o la o tau au auna ia tu tale pa tulapo olo maua I le telefoni o le o lua fitu lua ono iwa fitu wha lua ono o lua fitu lua ono iwa fitu wha lua ono mo le tu malo wha aptai ia whale tu tulapo se fulu lima Emery Avenue I Mangele. On tanto se entuela ia ile isi tanto fa silsilanga. Ja ole fa silsilanga e afu. Akali si uki kilo kuidunga. Ja le kusan le ya fa alinga yelu ya e fa pene ole fa silsilanga mo le fi anga o sampu nawa I fale a lili. E fa malulu antu le tanto du ona onisi mafu anga le ma alofia na tua yai ona tanto feiloi. Ai ua te talo antu malanganga whaanoalo o le awhaiole tātou whilo inga I lea sa neia so ono Iulai I le tulai tolu I le fiafi o le nauwhanga e tātou te whilo iai o le tasi lua ono a Awaroa Road I Sunnyvale tasi lua ono Awaroa Road I Sunnyvale Morisi whaamtalanga whaapsota yanea tātou no marinate o le olua tasi o li mavalu ono iwa tolu lima olua tasi o lima valu iwa ono iwa tolu lima po le olua fitu tolu valu ono fa o valu olua fitu tolu valu ono fa o valu tanto fa boi moi leanga lelei o lentua e anante taite yantu lo tau soi fuamala manto ola tanto te au lia antu ai le nei aso anto faina fa taio lo usainia le komiti ma le lau le maftanga ale fianga o sapu nawa I ni usila nei. Male tātou wha silsilanga muli ya whailo inga ma le whaipule ya tea nau tu yono. Ua papae nei le fua ma ua papale ina ua tetele tonga tau. Tonga antu ua longo I longo le tapisa a le lua manu. Awa ua pepe le taumunu ula e pei o le whetalainga I le mali toa. Ua tō manu I le nātou sanga I le sa ilinga malo mo le toe whaafo I mai o le seni New Zealand mo Samoa na soifua I le vaitau le awhi se lau lua wha a nga I le awhi se lau wha se fulu mo le valu a o pule ai Samoa New Zealand a lea ua a pia le whanga o Aotearoa I tupu mai whale tua matausi ua manuia I le seni New Zealand ma ua alala nei au kilani o le ala leo le la ngā o so mātou leo, e wala au whaaloalo tuai lo o tau pa ia. O le awhaiala tātou whaat singa I le asonga fua so fitu Iulai, I le Madurewa Sports Centre, I Mountford Park, I le tuantusi o le tasi valu o Weymouth Road I Madurewa, mai le se fulu le tai awanga I le tasi le awoli. A fia mai ma tala au mai, se iu tātou whiloi, lolo lima ma whaat talofa, ma le sunga I le whipule, ia tea nau tu yono, o se ava noa ele au maua e pu e iso wanta ia ma le fai pule ai maise o toa sa tu lai mo Samoa e mana tu ai le tala ia na whanua e ngase toa ai ola pule morisi whaamtalanga whaafsota iane ia le Asa Foundation I le olua tasi ono tasi valu o whalua olua tasi ono tasi valu o whalua ia whaafitai ia mo le tātou whaasilsilanga le da Ja, ma whaalinga umale nā wan tonu mai le tātou ofisa I le nei vaenga la woli au whenga ele tudu magalo wenga tute ja ma whaiva lo filima ma lo le sila ma lo foi ia le wha toto. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo.
Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quote i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road manukau pe vala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. I feel I was so sad. Omega Ka, Rihanna Lowi Moa. Omega Ka, Sabaleta Umofie. Omega Ka, Fili Mailo ile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive i Manukau. Pole telefoni oiva lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Ka. Umalole keisile Omega Ka. Le Little Feet Childcare. Tatala i le aso ngafua a nga i le aso whareile mai le fitu i le tae au. A nga i le ono i le afiafi. Mau le avanoa o le pepe whato a whanau. A nga i le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu i tūla, e a onga i le tamaititi 3 tausanga a nga i lunga, e a unoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo i le tae au, matoi mo moli i le fale i le afiafi. Mawafua le lunch i aso uma. Talia wins quotes. Whasota i loa la walo i le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 luaono. O iwa, 255 55 luaono. Tasilimo iwa tu, amo. Deolela, susuluma, sulumiai. Ayo folinga, ata, sineleva ai. O te taua tuile asunei, ave oe fai muse. Suine o ngana tunei, sunga ilula lelei. Le ufa oe maanga sala ose avenga ua mama. Ilata ua mafutanga. Lo tanga type na etele ne te mane ese oile pelele mabana ese o e hola uma siofo ya so fai so sunai au mai ya loto ile tio fo ile poto o e hola uma siofo ya so fai so se uana na ia ile loto la u ile tu sape fale o yo sé tu vaina jana materia bella ngona pe fatu kuma ya so mo bona ulo no sa ma fa atali tali se umali maya oyo la ani lo ma amora oyo wa umai yo ulangona leito foto fongo mane mo fa au so songa lo to yo mana o to to te faya mo it's to be fine ta e fai mo fiena o yo ya so fai so sungai au mai ya loto ile tio fo ile poto o e ola uma siofo ya so fai so se uana na ia ile loto la u ile tu sape fale o lo masiofo lo masiofo lo fale na u e matino le fifa ya ma uso le ne ya lo fa sa awina mai lunga o yo la wengel
le te whaalua Baby, it's a baya tuwana ola, valmasio for fambel belle ozione yanganga, ole masina, ole fetua, susulu manaya, ole kitara malio oe of the fatu saina, ole se vai malu o sa wa tu fantasita wa ia yesu bebe se fifia o angelu awale lo fa wa mo personality alone light up the room, just one kiss alone that make me a go boom. Oh, e ola umasio fo. Ya so fai so Sungai au maya yelo noto Eti o fo ile koto O e ola masi o fo Ya so fai so Se uana nau ia ile noto Lau iwe tu sape fale o Lo masi o fo Lo masi o fo Lo masi o fo lo fale na ua e matino Le fifa ya nyuma uso Le ne ya lo fasa awina mailunga Oe ola wangelu le te fa alua ina Vivianga o le rivanga o le awoli mai Timothy Akeripa ma le vai o le Levina Records. Te tolo moi au fuafuanga fo le reia solua. Whatever vearia wasori o le foka solua. Le so mo le rima sino you like. Vivianga o le fa tasi melesunga ya Victor o le tautum le udanga Alitaia World. Iona lalai luai o tara. Talo Victor ma nonga lui. Saya semua mau malangi malau apa semua kalau orang saya baru tu wasa ilo sungai kalau apa ini saya burung usaha dengan Afrika baik turun bos malau letula le uli malau nama saya malau apa malau saya tu. O le wanto e lama Jody Victor o mai le tau dai o tau. Sorry dia oleh foi surma si la ia ma ku. Ama kama kai au ya oleh ai surola ya ngabu ia ma ku ele tengah wenga ya dia ngabu ole boy Ya, o te li loa tu langa lo te il farfangalo. Ya, ma lo sai ma lo va ma lo si o la so mo mo la masino you la ya Victor e ni en to va pito suia mai la so nafio o mai la so o ani famrianga wa sam ni la tanto au nanga. Ya mo langa yentu le pa ya ma lo sa mo i tanto la la lu. Ya fa ia fo mo mo ma to no ma to te to pam pesini Antua sulua sene le tua sene ka pe utero sa ia matou oliva tafi lua tala tolu ka ko tiso le tala no fitu sene mana toro Apple Car Taxi appoint ia scan tuna tato falolo a ka pe fia utero ta vali tuna tato kamu pata folelo fon lo after pay tenga fa mai no after pay fenga utero ta vali ia matou ngata folelo fon kesi LPG pento rifio na le lua su vali tala iva sene ia one ngalo lo swafa me se fota numero ia sanga ila va tono tato sei ia te man malo se si va se la tala it fa tomorrow sai la i tono la volta to pote sini ma e me le tato la le i ole tasiri matoli stamaki road a fa pe fa le lo sa ia fa lo full service ia po la wa transmission service ia lifi lo ta vale pe fa le foi lo ta vale so mai tasiri matoli stamaki road a pe ngai fia difilo sa pe fia ave fonio da le spring sa mo ia tata no mai foi ia se foi to tuna ita to tau ia malon tau ba sandi pata fore pe porta to wo fe no sutala ia pok mo ro no ia pula wala se tisu mai fa te pala wan ia ma tau ngata fole lo mo to al poli tato loing o le tato snoko po pas o win pas a fa to la kele pa o lo ta vale tenga pa ngata le tato fair scan p with tracks ia ma le tato scan o le ngale tato scan en el palo tengo lo ta vale na we ko moringo so mo ta spoko tu la va na ma foi ta vale fa ta wa so sta vale la mo ma to ta vale po ta vale tuai pero que feeling ele ta to ta vale pa pe so ta vale tuai ma to in toni di fa ta le to in palo va mette su man boy pa pe te fia pala mo ta to fa ina sa tan ton na le la scena solo ma signora penso che pale so ta vale ya ma to e mo fora tino tutte ka pe fa ta ina sta vale po ta vale tuai mai le tato fata vale bolo mata tua SUV mo le tato hypercars ia ol Forenta Hilux man Santu ia sai fo ia mala teu
tatawa umala umla fa se kina ko fo umar fire service ya male pe pole wolf male pe pole weiso ya tatawa fo penana fa ta na temin nei ile tato fa ta vale so mai I tasi de matau sta makiro ya pe tawara umar fo me ta telefoni ole oiba lu pitu fa tu dua o ya ole lesi tato la ile tasi pitu suru pecho tawa pa fo pa tuai pero que si bien a parte causa sau se kina fio ya po sau ta vale foi ai kau fio que no mota to sai sa se kina mata mai sai sublima se pa le do sudu nga idunga a pe foi te se mana to ni vai aso do pai foi ba tato a company ile financing to duas futala ile vai aso ko se kina fio umalo va pena pa ta ne temende ile tato la I o ta pacific sur pe ta apa pe kau su anyo pa ula po pa maksa sa se pena mo ya mato apa pe kau pe anyo pa usamo fento tuna ita to tau no tamasan kata no foto no tato fisa la vale mo fa le fama ma venga mo e ta pe ta no ma foto no tato fisa mo se so sani ta vale neve aso le ni sante lady free 76 sport ya to fa pis pela fo uma fa neteu se que me ko sa sui ba mo tu ai ela no mumu ta vale a pena kau se so sa mo sa wala ta brenga mo neve aso pa mo lado na pe ni se lau do ai bata la ile bayaso ya seria ta so si pay after pay malei pai ya malevin sport ya hasta folia ta so finance su valu masina interest fee ingo ta to finance então o ivaru tasi to o ivaru tasi tolu menal ta so farpa u para o mai maso so sani ba paisa man murang do Mari jalangan wengo tol de ya so le sungai ya Victor wa vela bo ya ma funga tamu mo le tutua malau dengan le Tire World Auto Limited yo na la luai utara wa ya le fa le ya le lo sa yo le mo le ping sing yo le funkis e mo si vai mo na me yo na la to fa te doina le wo to is full tasi biru to ndalo le July tolu le ring la woli to mo fa to mo se dan to so ta inga mo se filo inga is a time yo le so mo le fianga ya le mo yava mai na vai le so yo le dan to wala leo lo ngalwe me tonu e o le dan to do wi Samoa Radio Samoa. Taslima ivatolu amo.
talolu atuna mafatai lo la lo faiba o se faiba tapu ia le me amoni e manuia tawina ia e mana toalo atunu pele male tapu ia ia polo tino e mala mala ma o mata Taraplava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausango. Samoa
fianga male si funga mani na le fianga ya pese ta puni le ding vai ngola woli ina o tolu midu te te nei ya le tu line tolu ile nei ya woli o le aso lua le aso mo le ding ma sino you line lua filo lima pe o ta o ste mi mo sola ya o le na to fi to le tanto filo ingele so e ma su yo le tanto wana le o le fianga ya le mo ya va mai na vai e pe o nga lue puno wa i me tono le tanto tru sa mo ile ding la vai ngolas Fiufilenga ngole wa fata simaia le fionga ya lilo mayava. Ya wa fui ni tanto li poti. Le so onga ia poani vai ngana o yili unga le tanto fa msidonga. Ya wa lena mai alo le fa msidonga. Ona tanto vala mai ya le ama le fionga ya lilo mayava. Ya le fa taivi ele lo fo le tua te mai lo na soifu. E ma lo tanto wola ma le tanto savaling. Le ni vai ngole a woli po ni fo te me le fiafi. Wa tano fa to ile mayava ma lo ngalu. Talofa whamua, whatalofa atu fo I le tatou o nanga le Radio Samoa, ia me se fo I o lautou whao. O lo whiangai male nei, taimi le tiute a wal tatou o tunu. Ia whamano fo I a Samoa lo o mai mo sila mai fo I, ia mawhafonga mai a tunu e mamawa, me se lawa I New Zealand, ia le tatou po kalamele nei. Ia, o lea ua te mawal tatou wa vanua wa fo I se tatanoanga ma lautou whaali, fonga mua nei fo I tūla o le asu. Ja, maar lole on sai maar lole tawa tai wa tanto wa ulia la so mo mo ma sinolo na fitu o le nei to sanga ni no yava ja ai pangale e pe foi lele o lena fa te ia le to tele le mai ai fa fo se o le tanto fa sinonga ja o lena tele mo li mau e pe o natali tali tu ye le to tele o I manto ye fie ilo ia pe fie sila fie fo ia tau le manga o le tanto fa sinonga su ya foi pole to lua ya o le ungali ya si vai mo Samuelu o le malu o le sa ave malu o le malo ya li o fa to malam ya Michelle to mo ya Lise Marie Schmidt ala se tulanga e ye se vai nga da tau ne nefo foi lele le nava I tau ali lo mayava ya ma di tala foi o ye se swinga mai le tanto li poti le mai ai o le fa sinonga Dalia ia mo meo a foi submissions here to inantu ia ma le iro I longa I le masino o ke topa li lo mai O le tulanga la baia funga mua e pei ona tātala noa li nā fiafi na ua mai ale mata upu ia ma le whamasinonga fu isa whianga i ma le tātou atunu le ngata le tāpua inga Samoa ia MSA fo I o le ngaluenga al whamasinonga ia whapea fo I ia le tua a leo leo ia whapea fo I le tua I lātou olo o mōlia I le mata upu le nei. Ia, ona o le tūlanga whele le whate ia umai tātou uma. E me se lawa fo ia le tātou atunu o le sa whapesa so o atu ia le tele o moli maua leo leo le sa tutoi. Ia e na whate ia ina ua whaamuta e le nā afiafi. Ia ai e fia fo I whaailoa. O lea na maua e lua se fulu mon tupu moli maua leo leo na toi ai. Ia o I lātou ia e le tutu lai. E wha iloa la lātou mau ilu ma le wha masinonga. Ia ma whesiringia fo I le moni ma le wha maoni la lātou mau. Ia o I lātou la ia e lua se fulu montupu. Ia o lea ua ia le tūlanga whaila le ua tender by consent. O ua whapena ona atu ina atu ilu ma le wha masinonga la lātou mau. Ua iai malienga I wā o I tu wha masinonga. E talia ai e le itu te maua I lātou nei. Paua tūlanga na o whia whasiringia e le tūlanga lea whonga mua ona sa ia ele manatu foi lele ai e pei le whamataranga whapea o le moni mau e tasi. Ia ona agree le e ini mea I tono le mau e tasi agree e fo ini mea I tono le mau e le talia. E defense. Pe whai whapena pe e piki fo ina le mea e talia pe le talia. Ia te ua whailoa mai e le whapena le whainga o le tūlanga lea I le tender by consent. Ia o lona winga. E alu ako a mea uma ia le tono le moni mag. Ia e talia la ua talia e le tu te. Ia e le ta ua mai se mafuanga. E te lea me whaono. Ia ilo tātou ilo fuilele le tūlanga o le taimi. Ya, wa umale lima ba yaso sa whianga ia I mani mata ukule sa atofa. Sa atofa lima ba yaso. Ya, wa iei foi le tūlanga foi lele mantua o nailo ia na ngai mai o la tau lava taimi na ngai mai o le lima ba yaso ia umai le
le mataupu peita ia e tele mo le mau leo ia na toi lua se fulu ia ua maua la le tala ia o lea ua faila atu i luma le fa'amasinonga mo le silasila ia le fa'amasinonga ma faia ia le fa'aiʻuga le fa'amasinonga i mo le mau ia ae o le tulaga lana ofesiligia pe fa'aono iai le tulaga foi le filifili mai e le defense ia mea latou tatalia te tonu o mau taʻitasi pe isi tulaga fa'apena ia ae te ua fa'ailoa mai e lē ai o le tulaga sa'oā ia e tender by consent e alu atoa le e se piki pe o me mana'amia ae ua iai le maliega i le vao tufa'amasinoga fa'apea fo'i le itute'e ia e mawhai ai ona whai la tuloa mo le mau ia ai latou ia te olos pulu. O lona winga la mai anei lana tu ina tu uma submissions ia e whaawasenga uma lava la e le whaamsinonga ma le tu maita i whaamsino ia vaenga uma ia i tu e lua. O lea wai luma le whaamsinonga mau ia. Lea ele i whafonga i ele tata wa tunu mantua fo e tau ana tu la i le pusa mo le mau. Ia mawhaia le mau al tangata lea e mo le mau. Ia mawhasiringia fo e taipei o le mele sa tato reporti ai mai vai asu e lima. Ia e peitai. Ona o lea ua wha muta le mata upu ia o lea lana bua lai ona ngava ai whaila atu loa ia mo le mau ia. Usala o mo le mau nei te uwha pēr fo ele tūlanga fo ele mawhai ona tilo i ele whamasinonga mo sana whaai unga. Le ai. O mo le mau ia e whai mai ele whaai unga e au whiai i mau ia o uma ona folasia i luma le whamasinonga ma tātou whalongolongo ma whaafonga ele tātou atunu ia tātou report. Ia e mau whaatasi uma ia e whai mai ele whaai unga le tamaita i whamasino. E pe o ata fasili foi ngale iai o amal moli nge ke wa yel me ngale piki mai ngi me manga o si fence makri iai ai i ko kongo ma ia pe tai i fa mai le ai e ave ato ala le so o la fasili la o le wa ilu mal famasino nga moli ma uma ia le ia o le aso la le pe ona to faina le fai e toi submissions ia po o fina unga moli fai ua aloia. Ia. E au fia uma ia i tonu o le fina unga le ale i tua leo. Lato moli mau uma ia le ua i luma o le whamasino. Ia. Fina wai. La lato case. I mafua anga e prove ai la lato case. O le mafua anga na lai ona molia i lato. So e au fia ai la. O le mela na o le e whaatali e tato. Ia. Awa ina e whaafonga lo iei ma whaalongolongo lo iei e il whamasinonga ma tātou uma. Ia i le mention kai kasi o ina anga pa ailon tātou whaalongo e wa tātou le whaalongolongo i moni mau ia leo na toi. O le au whaila sa awa i luma i o e au noa ma le toi whonga ina i luma o le whamasinonga. Ai o te iloa o le aso submission. Ia o na o le a whaamanino le iei le tamaita ilo ia mo le tua leo. E au fia i ma mau ia. Le tātou tele i whaalongolongo ma whaafonga e le tātou atunu. Ia o tūlanga na whonga mua, mai le tūlanga na i le tātou mata upu po le whamasinonga lea. Ia e o mai i le aso, ia ua ka peka ke koma so le inga ua umal tātou whamasinonga. Ia i le tūlanga fo i le e sa ia i le manatu, e le o le taimine umai. Ia, maari. Ona o le na toe amon mau leo ia peta ia o le wa fa pena na fa muta le so le ia ma faila atu loa ia mo le mau ia lua se full mon tupu ia na toe leo so ele la stulanga wa ia tanga tawa fasili mai lo no winga la fa le au nga mo le mau ia toe leo ia ia e tanga na fasili mai ia tia ali lilo no winga la fa le au nga mo le mau ia lua se full leo ia na utali ia le ai Mauna leo le ana toi le sa fa pe fa awa utato te fa ngolongo ia fa fonga fo il tato tunu mal fa masinonga ola o faila sa o kwai lu mai o wa ye le malienga ile va o tu fa masinonga e faila tu wai ma brief for il defense I mau uma ia aba tu lu mal fa masinonga mo le fai ola na fai unga a lu mana ia ila ia so ia wa atofa mai ia e fai tu wai ia fola sanga fai wa ai tu whamasinonga. Pina unga muli muli. Ia.
Ona au mai e lola ia o se aso e whai mai e le whai unga le tamaita e whamasino e pe ona tātou tāli ai le mata upu lea. Malo, sau noa lilu mai awal di vaenga le tātou polokalami. E ila ma le tūlanga fu ile le pe ona tātanga ina mua e le tūlea te. Pe o iei se case e ono tali. Ia pe, is there a case to answer? Pe, there is no case to answer. Wa tau tanta mai I be se kako whakali se I mai a uma submissions ia mawhaiwhina ngā I tū umailu. Ia na wata antali mai e leo le o le whamsidonga I le tūlang. Ia, e tele ia fo I o tala wa whi awea I mai e whaapea wa ia se whai unga e whasiringia. Pe e mo I o lea wa tali mai e iaile case, there is a case to answer. Ia, ai ole whamani nonga lava ia o lo tangata whasalalau ma lo tustala. O tele I whaalongo ua I e whai unga o le mata upu lea matala noa I tono le whamasinonga. Mantua fo I ponga mua, ta te whai me whaalongo lava I se tūlanga fo I tango fia matala noa ina I tono le whamasinonga. Ia no whailon tato repoti atu. Madi. Paule tūlanga lea o te manatua. O lea na sauno mai le whionga te mai te whamasino. Tato te whaatali le whai unga. Se ia maua umamoli maua leo leo. Ia ona au mai leo se whai unga tu sai o le no case to answer le na whai latu. O lono winga. O lo lata. Ia. O lo lata tonunga. A tonu pe te iwa I lo ulava sa masa salonga. Pe te iwa au mai le taimi o submissions. Ia le whai. I se whai unga te mai te whamasino. Ia e te le vave fo ia wa moto oi nei. Ia. Te le vave tele a wai moso oi. Hei. E a ona tātou nofo leilalu. Mawhika le lei. Le ala o mea. Mai. O wai moso oi fo iwa o mawai o la o whai mai la tau ia o se tala lea e yeile. There is a case to answer. Ia. Ia a ole la uia la ngona malo iloa. Ona o tele I whaanongo I tono le whamasinonga I se tala. E lei se meo la o whai ai se tala whaapea. Se ia vanga nā ia wa au mai alo I le whamasinonga. Ia ona tātou mānamana mai lea. Ai lo mānamana angai le saunoanga le whionga te mai te whamasino le amtanga. Ina ua tu ina atu tātanga lea. E a whoingi. O le application ta koe le uku lena wha wa vave atu le apalai. Wa vave atu le tālu sanga. O lea ele I whafonga umal whamasinonga I maua leo leo. E au mai e sana whai unga. Pe moni. There is a case to answer. Pe a whai fo. Ele ai se there is no case to answer. O mea na e lua. E tawai na e whamasinonga whai mai. E tawai la ona se whaatali. Se ia whafonga umamoli maua leo leo. Ia ona au mai e lola. Ia lo whai unga peitai. O lea wa tātou pafose ia ona mai ale mata upu. Ia mawhaila atu loa whamatala moli maui e toia leo o le whamasinonga mola na whaai unga. O tāli ai submissions. Ia mwhaanga tairo le aso lea le mata upu. O te iloa ana whapea e whaau au le mata upu. Umama wa leo te iloa au mai e nase whaai unga ana whionga tamaita I whamasino. Ui lea. Ia. E le whapea la, o le watali atu I le whasiri leo o sinia mai te le whapea. Lono winga la ufa le au ngā mo le maui e toe leo. E le isi tūlanga whapea na. Mo le mau mai e na tu e tutu lai, wa le o na tu lai. O na o le ufa muta, o muta le mata upu mamaya. O le ufaila atu. Tender by consent. Ia pe ua tu ina atu. I luma o le whamasinonga e ala le malienga o le I tu te ia la tu tali ai ia mo le mau ia watu ina tu I luma le whamasinonga leo le na toi. Mo le via mala mati lili luma ia. O le via o tu ia na talo sanga pena au mai sa o le finangalo o le whamasinonga a mea wa mai ai I ia le whamasinonga. E se tu na talo sanga wala vale ai whaila tu loa tanto mo le mau ia toi. Mana tua. Na pau upu na o mau ai le aso lea ma le fiafilea. O le malienga sa tala noa ai tu whamasinonga I lua. Ia. Ia. Ia e kene me kongo le malienga ali funga mua. Ia. Wai le whapea a whapea o le pea o na uwhea tau whapea o la wati tilo for defense ia I le taimi, I le
availability o lako loia na au mai ia male tūlanga lea ia o se tūlanga whapena pe whaau no tūlanga le nā pele e po ia ai na pawana o le whamatalanga na au mai e le sunga le tamai tai loia le le square mural ia tia na ofisiri ia e whaau au la le mata upu waka pea la ia whamatalanga mo le maua leo ia sui e whamai i o le la desired effects lo no inga o mau ia le na watu leo o le la wa na fai ele la to malienga le pe na uta wa le la fai la tu ai loa ia mfapu wa mfamutai ile mata upu ia ai tu sa watu amo le mau ia pa nga la va el famsino nga fai ele na fai unga pa tasi mau wa uma ona tutula i luma famsino nga pe on tato ia ba yaso watu na yaso ali I fonga mo lo no winga la mai le taimine se yo o le taimie fai ia submissions muli ma o mai se unga I se so mo ia na mo te nga ma fo fonga ale tangata la vai ale fa sa ku or ki mingi tau ia wa fo yo le melna le na e alai ona faingata ona fai atu se fa matalanga ona leanga ele ima ma fa pena na fonga ina I tolu fa masonga a meala ua talusanga le tūlea ina ia whaangata o na o lātou time place tūlanga whapena. Ia a meo whapea mai. Ele o wha mentioning o tūlanga lea I whamatalanga. I mole mau. Ia ena o na whai mai lava o lea ua whamuta tatum tāupu o lea ua whai umana tala noa I tū whamasinonga I lua. Ia awa o leo. E peia o na o whai atu le amatanga. Ila tāta noanga I lea fiafilea. O leo lato tu nga I mai e matua ia manatu ia fa mau ni e ele avenga vole le proof o le avenga o le tau mafai e fa iloa atu le famasinonga o le ala le na laina matou mo lia I lato ni langa mautu la matou mau wa lava la matou mau o le case le ia prosecution ia ai o le tūlanga foi la le wa pe o le wa ia tu tele na fasiringia le tutula io o ila tau molia sa tau na molima ia wa ia foi nisi o molia o le fa le la tau finangalo sa tele ina fia mana o tula e fa la tau fa matalanga ma molima fo itali foi tau tūlanga o le mau leo ia ai ona o le fautuanga mai la tau no ia ma fuai ona na ma fuai ona le tula which o la uiloa ia I le tūlanga lea fonga mua. E pea o nau tāua I la lo tūla fon whāwae o lo o iai lea I a tāua I la tau ia o lo o mōlia. E mawhai ai, ma le mawhai ai. Ona tūla e luma whamasinonga tu mai sa la tau whamatalanga. Mari. Ai o le tūlanga fo I le whautuanga la tau lo ia. O la e monim whamaoni la tau tala wa fo I a fai tilo le ia lo ia fa tula fono e tulanga o le ala ngata tau o tulai e fa tino la to mau malele ai ia o le lo ia ve al fa tuanga fa tula fono ia la to clients le ala na la yo na ma fo wa telefo yo fasili wa o fai mai el tato o tulu ia o te lo sa tali mai fi fa fonga o le asitala la uli ala asitala pule ala asitala di o ia fa pe fo ia sam masivai ia ma tama ta iolisi I nei mea watu a iatu ia lato I le maua leo ia e peta ia o lea ua ia I le fofuanga ia o le tūlanga lava ia o lo ia ma lato clients e tala no fatas ia e au mai ele tonu ai iai le tūla fono a Samoa o lo iai le tūlanga lea nei te utato whapea nga wa o ke leanga lewa o tawa ai atu me wale fia kukula ai ia mana manama e ai le ai atau I lato e mafai ai ona le tu ina mai asala tu pamtala ngai lumal famsinonga masala tu mol mau fonga mo ma no fam tang alo no winga la le manino le vala le I le fa awa wo no tu ina tu le muli mau ia to e ala mtanga luenga o leo ia ma fa ile mali li ia tu elua ia fa mai le afu fa wo wina le fa msinonga ia e watu sa wala to mulima ia no fa singa la ia le avantu mala to submissions ia matatu fa tadi ai lola ia le ele o to ia la mse si me o ko fa popo ilunga o le mata pule termine ia le mai le ai o le o tato ko malele ia
Na e mana tua fo ia sona e na au mai e a fwini. O e mana tua aso. Tele o mana tua lei tanto wa sopi uma le masina nei o se tema ia mau ke toparo. O le masina au kusolo na sofa. Ia. Ia, o te tawai ona whaila atu ia submissions ale vaenga leo. Ale tua leo. Ia, o le aso mua o se tema. O te tawai ona whaila atu ia submissions ale vaenga defense. Ia po ila tau lea se e po oe olo molia. A le aso ono lo o ke tupa. Ia, o le a whaafongafonga i loa ia le whaamasinonga. I whinaunga ia. Lea e o te whapea atu ai. Tātou tere i loa nei po a meo i tono mo le mau ia e luas fut. E le whaafonga tātou atu nuu. E le i tutu la i fo i luma le whaamasinonga i fola la tau mau. Au i tonu ai le vai liu le submissions. O te iloa o ina e awala mai ai le tu whaatisinga le tamaita ilo ia. A le tua leo liu. O le a awala mai ai le lato a lato mau uma. Summarize e lato mau. Lato fina unga whaltu la fono. E a laiona lato manatu tau ana mo lia la waenga ia wa soli tu la fono. O ina fo i le aso ono na. E fina mai e foi le defense la ko ia po lo ia ila to lo molia. Ele ai. Ele o iai se tulanga fa pe fa mauni ai e tau ona molia ma o solia ila to nei tu la fon. Ia la to foi fina nga. Ia ma la to foi la ngona fa tu la fono ma tulanga i le mau leo. La to te ena foi la to ia. O le tulanga na fonga mo. Lele, ala tanto no fola i le divine o le fios. Ja. Ma fua fala ma fo lele ia mai luai unga e mfiona o ia. O le unga mua e fa le unga ina pe le malava ma lo si mo mau. Ia le tu leo. E ono mo li ai ma io ina mo lianga e pe ona tu ina to ila tu to ono to no fam sidonga. A faila o le da. O le visili. Ia i lunga to i si vaenga se vanga na wa ma fofuina le tulanga foi lele o le tau le anga ino swafa ia ona fa mo we lo le sem tau foi le lo se sufa sa me ne te se lona lua o sio ia vai vaenga le vaenga le tanto fa so le lo mai o le sa o le tali le fa sinonga ia e ia i lato o lea e fa maunia ia le solinga tu la fono i tu inga ia pe ona mo ai o le winga lauta e ma faila i tua to le mta upule ona ave i lunga le whaamsidonga fo i lelo apili. Pea ma whaiona toa apili ina i unga le whaamsidonga le. E wale me tawanto le whaamsidonga mawalano le o lo tantu talano aine ia lilu mai. Ia, o te ilo le tūlanga lava na e alfa skepua o le fua i le whai unga e au mai e le whaamsidonga. E lana whai unga, ia e mawhai ai, e ei lava le a ngawaa e toe apili ai. Pe a whai e iloa, ia masila fia e le tū fo i o lo tags. Ia le tūlanga po le iai le mea o le o tala fia ngai e tu sai ma le tūla fono le whai unga. Ia pea mai a le taimile nei. O le kaimi o whakankali leo kako iai. O le kaimi o kako ka alia o le tūlanga lea. Ia pe o le a le tūlanga e saawa oi. Awa o le tūlanga o le whaamaonia o morianga ma le whaamaonia. E anga mai e se whai unga le whaamasinonga le tūlanga li ta upul nei. E tusa o morianga o whaia whaasanga atu ia i lātou o moria. Ia, ai tātou ono sa ia o le whaatatali lava lea lo ia i tātou. E le ai ma se mea o le ato e lote ina i le nei fo i taimi umi. Ia, ai ona o le tūlanga fo i le leo le na wha leo. Awai, ia i le aso na e se aso na tu o e whai e le tūlanga i le i whalafra fo inga fo e le whamasinonga. Ia, ai te uato e sui, ona na tālo sanga ia le ali i lo ia Richard Martins, i luma le whamasinonga. Ia, e iaila na mata upu, ia, e iai masina ia o lo pea ngai tonu le i nā i niusila, ia, e le awanoai. Ia, o le ala na le na lailo na toi whetu na. Awai, o mea whapea nai whetu na i le whamasinonga, i le availability o no ia. Ia, ina ia o mai e whaile whina unga muli lea. Awai, o lea e fia nga i mai, ina ia mawhaio na watu submission. Ele ngata e whaila atu.
ia e toi tui luma le whamasinonga e wha mautua atili atu lana tala e tu sai o mea umaia na whaila atu luma le whamasinonga wa le file mo mua ia submissions ia whatoa hia i lola ia le a whaila le hearing ia ele hearing of submissions o te loe le toi tala umaia ia mea na o fia general case o le summary o mea lava ia e me se whakato fina unga whaltu la funo o malama ia li mtama ita ilo ia o le awha ia le aso lea o le ala na lewa lai ona pe e mamau tele mai ai o se tema e na o wafo ia na o ai atu e fina wa inga i fitu na inga ia po fele me ia so ia ale la o fa manino mai e loina o tal sanga ia le lo ia Richard ia ona olona le ava no mai ia le la o tu ai lo ia o ki topai e hia i submissions ia pe e to la wai for submissions ai tu fa masino malo wa tanya lilo il fa punga fa per tanya fa mai a to la wina ia le au tala ino le tantum ta pupo le fa masino ngale for me, it's a high-profile case. O la ufisilida. O le ufisilida ia ni se le mano le tru. La me ole o le tantum ta pule nei i lunga le fam silonga maulu. Te anga tasi mela ufisili fonga mua. Ya, o le fa mai ia fa upunga pe ali potil tantum ta pule nei. Fa mai o le high-profile case. O lona wing. E maulu lunga tu langa ia male tulanga fu ile pe o ye la to ia a fi tono le mata pule dik o le facilita o la le me o le tantum ta pune i lunga le fam sinonga mau lunga pe a fai o le fe mai fam talanga it's a high profile case ia o e ala ona langona ina le upule high profile case ona o le tulanga mau lunga a fia ia min sta to a fai pule to lu e sa ave msu fai pule to lu o le isi ia pe o le fionga ia la ule mali toa o le sa avea minsta o le mtanga lwengo fato anga mfainga faiba lona lua o le taitai o le wavea nei mataitai o le fast ia o le afionga ia fupule ai ia o le sa avea ma minsta langolango mtanga lwengo o leo o le faipule fo i o se itu malo ia ma o le sui o le vaenga fai o le fast so ia o le tofali ia po le ali o le itu ia la vea ia o le tūlanga foi le o le inspector le matanga alwenga o leo. Tiro ia le tātou o tunu i tūlanga mawalunga o i la tau nei o lo o a fia. Ia o tamaita ia alise, ia o le sa onga whatu stala. Ia a pena foi o na tau mwhai lea onga whatu stala nei a vea mtu stala o tātou o tunu. Sunga ia Samuelu, ia o se tangata anu o le tātou o tunu. Ia o se tamaa foi, ia whapena foi ia sivai. Whatu ia sivai. So, o lea lai tilo la tātou atunu, ia high profile case ona o tangata matulanga mawalunga. Olo iai. Ai loi fasilingia o le whamasinonga e whai ei le matau. Ona fua lola ia le molianga. Mea la o le molianga lea e le jurisdiction ale Supreme Court, pe le jurisdiction ale District Court. Ioi. Molianga ia o le fabrication of evidence, ia o le defamation, o le misleading, mea umaya. E lalo i le jurisdiction a le district court. Mari. O lona whaasalanga e lalo i le jurisdiction la fo el fasamo jurisdiction. E lalo le pulenga po le vainga. Ia nga, e lalo i le whamasinonga lea mawalalo. Ia ai o foini o sona i loa ia i le tūlanga o le jurisdiction a le district court e iai molianga ia la na le o whaatino e tatou case so e ui ala ina whai mai it's a high profile case ona o le tūlanga mawalunga tawaloa o i la tau loa afia ai i loa ia i whaatustala ia o le pulenga po o le whamasinonga a le whamasinonga whaitumalo e ai e tau ona lo te e molianga ia wa foila a bako ngai lunga ia le ia se mata upu fa pea o le abatu ai ba ai le fa masinonga mawalunga o le fa salanga ia male molianga le molia le tangata le o le mata upu le tau na ave la district court e transfer mai la district court ele me fa na lo te lunga i le Supreme Court le se senga now
o afingi o famasonga wai pe ole tulanga na pe la ona na file ile afingi I se tasio mata upu salo te tono le criminal mention ate ta inga ua fai ole asol o ana na fintu au mai ele le fai unga famasonga I se tasio o ali ai ole esu e atu le famasino o uma na tu sil famasi le fai unga afipule ia emperosa on fa malau mai afipule ia nafi wa uma na tu sila la fai unga ai o koiva ai kwa ia le fai upu fai mai ole soli tu la fono na fai ai fato ase fulu fitu tau sanga o le tamaititi olo no winga la ole no uma na mafafaulo leo ye mai ole so tu la fono la mal tamaititi le ona le underage manku oe se ilunga lava e afongi exceed ilunga le unless afai la kikila lo sufi kwa ngai la lo suongo su lima sufa avela le youth court mali apela mta na le il famasinonga o tupulanga talavo ai se ivanga na o se solitu la fono e solo a toa lona fa unga o lona fa salanga il famasinonga ona ma failea ona ave lunga Supreme Court e fa pena foi la le tulanga le ava ai kol molianga foi le kai pela o le common assault no fa oli mama sangia foi le ia kasinga le e ave okay loa e masani e ave ilano I le district court se vanga nga ia murder manslaughter e ave ilunga I le tato fa masinonga mawalunga oni sina me na o mai o te mai tawina ia ma ole fo ia sila fia tato tunu ole tulanga fo le jurisdiction a district court e yai lalo ia molianga ia pe ona molia ila tone fonga mo ma no fa tang ya antono le manino le mantol vai mo ila anto ia tu sili mai le tu la ya ilona ise singa le ole fa tu tai ila lo ila fa mstonga fa tu malo ya ma wi dan tolo mta upule nei ilunga ila fa msinonga ma wolunga ya antono la mo le to ali lo mo ya pa so sai mo lo fi nga lo le tanto mta upule wa le wa mai alfa msinonga ya toela ole awinanto submissions ya matanto fa tali lo ile fa finanga e fa yele ilu mole fa msidonga ile masino ko to pa ile nei fo to sanga sauno ina lo fionga ile mo yavole nei a waile to lo longa fo yo tanto mata upul fa msidonga ile so nafia pesa ole ile mo ya etele yo tato mata upu fo isa to lau fa tulanga ile ole mata ta wo te loe fia malama fo mama nino el tato watu olta por murder pole fa se tangata fa mo ina to luaila wana wa ave ai le soifua ia o fa pena ona tu wa ai le ali I me le fio anga fa sto ta po katu ia le foi sa to la wana ia ole mata o manga sekile le aso fa ile to la ngal fa masilongai e fofonga I mag ia matu ina to e fo I mawa leo fa sanga ile o masalomia ia peitai ona nafi into a mata ile hearing le pole fa masinonga so enga o mag ia ai peitai ole availability for ole lo ia o tu la I mole o molia mama salomia mta upule nei na mafua ia ona le mafai ona fa tau ina nafi le o to sa ili ai se aso e tu ina tu ia ile to lau nga maui na ia ilo el famasnonga mama isa na fa unga la se fully mo te se mo tau sanga nei le o tu o tu ia ile le famasnonga o le ali ia pokat ia tu ia e fa pena ona funga el famasnonga I maua leu fa sanga ia te ia e pe ona sila fia tatu o tu no te ina ele ali ile o pokati ona molianga ia ole fasio tangata fa moina pe a fai foi le ele o maua le mai pe ole ngalo ia te oi ole soltula fono le po fa la le sa tupu nei pasto ta ia le sa maliwai se tasio malu le malo e pe ole sunga ya peniamina ia ise sa ilinga foi le na nga mai ai fa pela ole ai eto ngalo ia te ia o mata uptonu alna o le ufa tulanga mela susfuli mo te sema ia e fa pena ona
tō lau wai maua leo ia e whaasanga ia i le molianga leo o le whasu tangata o lo whasangsanga atu i leo lo masalmia o po katitu. Ia, e tele lawa fo ia nisi o mata upu sa whapena o tō lau ina. Ok, lo mea ngā mākou i ngei ali i whunga mua. Ia. E peo ngai maka upu ai a lenga o maua mai anafi. E se tasi wa lewa fo ia so o whapena o na whalpui ia mamangalo fo ia matoeanga ia tu whalpui. E sunga Daniel Vailopa. Ia. Daniel Vailopa. Pe familia tata watunu ili sofa Daniel Vailopa. Walewa fo yona iai son ngatu la fono ia mwhapena na tau lau tata watunu. Ole whasea le ali o Daniel na utula ia nafi ile criminal mention. O le tūlanga foi lele na sau le vai aso la e tolu moli anga antu ina antu leo. Man tuana tolo mai se finalize ia se fa mautu mai ia moli anga leo. Fa sanga atu ile o lo masalmia. Ya, e saula na saula ia fa baila na ia mau. Ia ngo sau vai aso le kolu moli anga. Ia le wo mai ngine ko lau mai fa mai 5 moli anga. Wo toi fa lau fa masinonga na ele aso ngafua 5 moli anga ia mo moli ai ia esa umia se time ona o fase ale ali le fa mai le lau fionga le ali fa masingo e pe le kalafia ngai le me o ma ko pe o baba ai mai ya ma ko ngi ai fa pe baba ai atu la to ne ma saniana sol tu la fono ia le lau o mai ele 5 moli anga le ngo salva ya sole ko no moli anga o fo ke fia mala langa ngale kolu amoli anga kose na ia o ke leilo o nga ia na le lua e moli anga na kose na ia e alo o mai ngene wa 5 moli anga le wa fai ale wa maua moment sala kama i la songa fua ia ai ole ti nga na fai atu pule ai Daniel e 5 moli anga leo le sa tau ave pa magutu le mai ina ia mautu pe fia sa moli anga moli ala fai kwa le fia mai lo kala fa masingo le la fa la ko moli anga fa la watu la na e mala mai lo na ia le mala mai la ma mai sa tan ia fa la lo moli anga mo songi la so lo se fulo me le tau sanga le nei na unu fale fa malo si ele fale o se tangata i song e la la tali ai Daniel not guilty o te ena ia moli anga lo na lua la so lo se fulu lava le o me lo afe lua 5 isong ia na e to se ai tasi le iPhone iPhone 13 e tu solo na tau ma le lua afe 5 se lau tala tasi le iPhone 11 tu solo na tau ma le afe 5 se lau tala tasi le iPad tu salo na tau ma le lua afe 5 se lau New Zealand tala New Zealand e tu salena ma le fa afe tala Samoa pe afa aliliu tasi le ato mea whainga luenga e lua se lau tala le tau tasi le hard drive e lua tisu 5 tala lua se lau 5 sifuru tala le tau lua waya ia pengi waya funket fong e 5 sifuru tala le tau le au fa i o mea umana to isea e walu afe 5 se lau ma le 5 sifuru tala e te ena pete i oi moliang mai ke enga umma ai vai la nga fa foi a mea nga ioi e mali ai o le tūlanga foi lele i le tūlanga o le fai atu alfa masinunga ale finau mai o ke enga langa e ko lua ma o le la o le sauli se o kambanga o ia nga sawa mai mea ngike o walo ko fa foi umma mea nga kanga ia fai mai loia ia le tala ai fungi amperosa kusalewa kono moli anga yo fa lau le valuafi ali fonga mo e mai ka mai o le lua e valuafi mai lo kala fule fa ka onu sa ile mai e le fa lau la watu moli anga leo mai e lua fa yo le na yati o e mea mai avia lo winga la le alisa fa sa e yai o le la yo na moli o laulo isi molianga lo na tolu kusalenga molia kulo mau ko leo le melia batu yo le ofisa leo la so lo su valu mi lo afelo 5 ai maua inga o la la kumale aisa e 0.09 grams le mamafa
Ioi, mawai lo ina, mawai lo office leo. Awa. Ia, fa ko ke enga pe ki ioi, mai ke enga. Ia, fa to la so ale la so lo su valu mi. Le office la ba leo. Na mawai ya o lau marijuana. Is 0.24 grams. Mai lo leo o ete ena petale, mai te ena. Lua valu o me le office leo lava. Na mawai ya te o ese mea faitino, a broken class pipe. Ia. Usa le paipa foi ngale ulai mea ia le ka wa ka ela le paipa Ia. e ke kalia prekenga ke enga ia fai akula ma fukule ia ba aina o etenu molianga e lua ia ngai lunga ole ufale ole talepe malenga oi fa popo e molianga ia ole mau fala o fasainga e kulu le ala ona lima o molia Ia. e mai le fe kawinga ko nga mea o ua le ngo kele ikango ngi mea kele yal mang mea ngo kal koe fafo i uma mea nga ya e alu ala ma avang maya o tulang foi lele il famasino nga bo pe e fate ia foi mato le famana mala matu ya so o mai e lo male si tu o malo avele na i fa foi leo na fa malo si fa ia wale ai fa ya kwal famasino ala fa maya ya ai ke wa o ko so mai lo malis Ia. e sau fo i fa mai e ke engale kele o mea Ia. ia pe fa ngale e fa kala ku mai fa mai ke engale process oi o le mea ngala nga fa kala ku o kalo sanga le fa ya ko e ke engale prosecution le tala i tua o le wo fia manga e peyo Ia. manga e tala i tua ia le la fa ko prosecution ia ele previous convictions or tangatalia if I did ele prosecution if I did ele ele fa tala itu ala ai o ia ko fa mol o ke fialu o fa nga uma malo kinga e fa mol la fa ya kwa e pula ya la fa mai mai lo tala pula ya le wa pula fa le mu anga me mai lo pula ya wale le la fala wa mafu anga nei e alai ona mo musu leo e tala e tua lua fe maleiva mo lia mai oi fola au fasaina lua fe se fulu mo lia mai oil manslaughter lua fe se fulu sola i kua mai le prison mai le falpui lua fe sukasi o mo lia mai oi drugs lua fe su lua o mo lia mai foi oi drugs lua fe su lima o mo lia mai foi oi la fola au fasaina lua fe su lima foi ai foi ngakala inga peyo ai koe molia koe foi fola fa sai lua fe su wongo e sola i kua lua fe su wiva palola mai ai inga awangi e koe sol kula fong ai e sau foi koe mawaku foi oe o nga ingupia ma drugs that same year lenga e palola ai koe mawa koe a oi after 6 months ia o miola au fa sai ia o leala le mafu anga tonu ale na e le mawhai ai po le alo ai oi mai e tau fia i leo le tala oi tu ia ta uno e amperosa o ke topo ai no naso sfufa ia leo tu watu ia i to lau nga mau leo ia i molianga o fa sangsanga atu ia ti oi ta to fa tali pela no fo pe tai tan malala e fa tali ai o ke topa na nga le fa mai leo e le au nga on tala oi tu o mea maka ukia nga lengo waya e mo ia isi to lau langa o fa tu langa ia na ia e pe o kulanga matautia na lena o waya na o le wali ia ngi wa keleng so kula fungo o fa pui ngo foi o mai ale la fa ke fa masingo fa mai e wa ke ia wali ma mo lianga nga le ko wa me nga lua me nga question ia ngo ku va so le fa me nga lua fa ya ku ia le fionga ya fule ia le o le fa mai le o mo lianga o mane fa mai le ai o me ngale lua ngale ko le fa ka wile me o ke ia fa ia fa ilo kulo fule ia le o le ato la watu o mo lianga ile tu langa fo ile ponga mo ele o fa ki so kula fongo va ia records o tangata ni Fama la mai tu lang foi le once a year previous record o fa finga ta ya foi le weto mo lia tu se meta fa finga ta ya ona tala mai o le tu isia ya a previous record ai mai sela le nga pe yol mai ku ai ko so kula fungo ku ai man ku o lai pe yol mai ele umale so kula fungo ele yo mal fa sala ngo le shunga tu la
ele yung man Makau fa salang ki. ole so tula fon iyo ya koe palola o palola me ma walunga a mio le kam ai ia leo o fa pui male komsina fa pui uma kwale le ya kakale ale alu ya o nga male palola mai lo tu after 6 months ai koe alwaku ai abaku onga fa pisa solo koe alwaku foi ma fuala au fa saina le na mau atu Lora winga ya ole tu langa na e tau foi ele upu foi lele kau foi masi masi fa masi nonga kau foi masi mtanga wenga leu ya wa mele yene ya wa ele fai ele na ole tu vai foi o ori ole alwaku foi tama tai ale yai o tama tau a tolu e tama ta intuna ia nafi ole si tama tai tu lai ona o rate mawai ia tato osfa inga leo fo ia na anga search leo ia mawai la kulola ia leo ol tangata le la tato molia to ia la tulola ia le io e umai molianga io e uma ia ai la kulo pengele nga mau fa kasi markamaro markama le fa mai ike e umai molia Masalo anga oele sa mangu anga oele a fa pioka wale molia fakas. Ai fa yese me fa pe ya o ke yo ya ke ya fa masingonga lo ku ia o ko ngol fa masingonga. Ole wa ke. O tu langa vai lele. Wa batu nei tu lai fatas. Ya ole wa fa ni. O te wa yo e umai ya le ali. Ile o lo molia patasi mata. Yo o me molianga ya ai ku mai ile tamai la tani le fionga fulea fa mai o ke nga ma e makwa i maro sia ma ko se ku vai ma ke nga ma molianga ya o te ulanga na o le ka ko criminal mention na ali fonga bua ai se yo fa ko ale le me ya langa makwa ikele ya maka upu maka upu maka uki are ye ya ona alwatu ai lola ia leo tatu tara tu sia sei tu ina mai leo ya singia ya pe wa ia background no mata une ina ia mfayon tatu manino ia tatu tunu malolon sa ia lilo me vase lo te o ile toi mawa ya tangata le tan sanga sia tu wa vile le lanta mai o tele I fai ale na me na paule me le no fe no wanu toi fa fo ia ise I kunga na ko va ku yanga olo ai la le si me o mai tau al famasino ngai I me yo to la ia o mai tau fo e nai famasino tu na vole le fa mai e fa mo e malonga lau ia me ia o le o fatu tanga mai lo famasino nga ia no fo pe I tan malala e fa tali ai le Sofia ma malama lau fionga fa mole o kai kange e fia su esa kulo ia ia va kulo fa masi ia e te mana o se lo ia su fa mai o ke fa manga o se lo ia ku ia uraba ia leila ala fa fia I fola le office fa tungu pepa e abatwele lisi o lo ia mai lau fionga ke fia manga o ke sawi kuai na ngai le se sol mako ai ngai lo so lo ia o ke sawi lo so lo ia Misale mga sawi ko alo na fa mai na fionga e a fini o se fa nga wele se fa lang nga o kan ka fa nga wenga ilo ka ma fa pe nga ilo ala o nga o ka fa nga wenga ai se al be nga ya lo e fa di so kula fu mai ia o leo e mai se to lua na o fini na o tanga fa nga wenga ia e se be se fa nga na o nga ia vakula se maliela ata mali ai makua malama le pula ia perosa ile tu ai ngata le tu mai le pa e fai ia ko mai ia pula ia lele molo sila fia o le ia yo molianga mua o le foi ia ke se si pendi lo molko ele fai ia se fai unga fa masinonga o lo fa talia se unga fa masinonga o le mea lea ele mana o mia ia leo
ona tala atu o itua. Ei. Ai, o tu pea lau whanau, o iai lātou e nofo ma lau whanau, ma tau si, alo ngā whai, ia, alo i rifo le ofisa, e su e ai sa, alo ngā wha, tungu formi i, ia umatu ne tō lau lau. E su e sa lo i e tongin malo, wa tele nao tangata e whaile legal aid, whaile le tongin malo, ia lātou wai atu tau whai, o ni tari atu, e ala lea i lo ia wai unga mta, upu mai, tu ngā moliang. Ia e tawana iselo ia e tali atu whaatu la whono i mea umana. Ponga mua, ia, masalo nga e ngofua ia ke sau kāu whale ai kurunga i ngai kauwhia. Ai ole tūlanga le nā, i le sotu la whono i tonu tātou atunu, o lea ua matua mai tau atu ngā umane le taimia napi o le criminal mention le tera tite atu se furulua, ai umalo. Yeah. Ya, ole tūlanga nā, ia, whaalau mai ai kai au riva. Pa ia sifulua. Awai, e tu ese, ole vaenga o ava malosi, la tau so tūla whono, o na uala vea se ta avale, ia, mariwa isesi, a e sa tangwhia ava malosi, ia, e se fut vaenga lau mai ai, ia, mai la tau la ia, i so tūla whono ngaonga, ia, ia, taipei o Daniel, leang kakalangoa ingi, ele maing mano Daniel, e whai aku i ei efe mai, Daniel mai loko, e wako efe mai. Se ele ai ngoku la i mai aso leanga le lua molianga le wosong i walima molianga. Ia whai aku i ei fe pulea i ala, e whi nau mai ak mano, ia whai aku pulea i le lei. Le la lai watu lai leo, se e manino ai, i le mea i e wā maafua i o molianga. Ai lau mai, e kolu molianga nga maua i o e leo, i o le ofisa o leo, su e aku lai maua i e fua lau fasai. Nea lau whaapopo i lunga i il molianga mua muena avantoi toi avantoi tom. Ia, le lau whaapopo i molianga i ngā wako e la solo se fu. O le kalepe whale. Ma le ngaoi. Le oa to e se aia. Oka, walu wafe 5 se fu. iPhone 13, iPhone 11, iPad. Alu ai mat ako me penga wenga hard drive ma waya. Ko kain sol. Ia. Iyo o tūlanga na whunga mua, o nisi nā o tātou tūlanga wā, i mata upu tātou whamasinonga. E o le am whai ona tātou maua atu, al telo isi mata upu pe a tātou e fo i mai la solua. Ja, mo le antulanga whaaptaia le lua iawa, i le neivaenga o le siafi i le tātou li poti, whaapdino ina o le vaenga mo le muli nei e le tātou whaamasironga, ia le ua mai antalia le teimi o submissions, ia ma le teimi fo i e whina wina i mta upu i lumo le whaamasironga i lumo le whaamasino. I le masino o ke topo le dito. Sanga ia lofa le tuam fua i pele mano sioltino, silsili ai la le nganga ia wala wale tau tuina le pa ia ma le mano le tātou tru, e le ngata i tono Samoa e whape foi lunga o penga te whai langi ma le langi a toa. Te te tu le tualo soi fua ma le manto le stofi, tātou toi wha soa i foi lunga o pea ngan walu e le tautua a le Radio Samoa. E taulunga mai ai sofi le ngalo le tātou filo inga le soa a lilo mai au. Whaftai tele lava whonga mua mo tātou po kalame, whaftai fo i si o tātou watumu, whonga mai, ia mai mo mai fo i ia i le tātou po kalame la whiwhine, tātou whailoa i la stofi. Tulo, i le alofa maleanga leo le atua, ia ai, manu ia tele le nei a whiawhi, tau whasa i fua. So i fuma ia, manu ia, le whionga ia le mai awa, mai na vaile sui o le tātou wala leo, ngalue punua i mai tonu, o Samoa a wale longa puiali i o lau taupa ia, ma lo o tau malu nisi o mata upu, o lo la walunga ile taimi nei. O lewa se antu le tātu taimi toi tolu ma la afa mirute o na tāle o le wha. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o saruru taitasi le se fulu e te aile wha. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu i fale, ia fiafi o asarulo vai aso taitasi, se fulu e te aile wha. Afia maua sosa, Omega ka, ianga lowi moa, Omega ka, sabale tau mofie, Omega ka. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Cars, umalole keisi le Omega Cars. Talofa Samoa,
wa ule ne yo kas putialo a wal suia ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa Vivela a Ya ola wa joy lu minuto ntano le July 5 au tele mo le badato ma tanga mai le tai a oli na le la si oli mele di vai ngole fia fi sam wai ya fe wi singa na wole to mali ya poto la wole to tai e le temi sasi e la ai alo fo le tuma fo i antu pele ma lo sultino pa pe fo ila le nga e wala tanto fa wantu ile so anta to sai malona fina ngalo le jonga yali anto savema le programma le kanga ifo faiva sauni mai le rei fiafi per mai anto tala mai a ile Pacifica e mai si anto o le lano lang marungi tele fenga malo longa mala singo to le rei fiafi e mama tu anto fola au ma ini ele manu le o sau